Maloa fua I lau umawale lei fo ia so manta ko fia I le lofa maleanga le lei o le tantou mataisili le langi. Ia ua mawhai ai fo I o na tantou toe whailo ai pea umangaru ngaru fo I o le eha. Le dei aso ngafua ia matou le dei fo I tulangi o lo matou iai fo I matou tua mangaru ruai. Si o matou watunu au le lei fo I mawhile mu ni usila nei. Ia ele pi tonu u whaamalu ia ina ua whaingo ina o au kilani saute. Po South Auckland. I manu kau nei. Ia ele tautua whaua walau Blue TV. Po lau moana TV. Ia male poru kalame. Ole tauta ia e whaivaro tātou turu. Tauta ia e male fia fia. Tauta ia e. Ia male file mu le anga le leo lo tātou tapa au sidi le langi. E re baratu sina fo ile ngalu I tiute wa whaiva. Ngalu e nga fo I sau sua ia I le tele o I tātou. Ia mai lava I le tai ao se ia pa ia mai fo I se taimi o le dei fiafi ia po o le iwa minute te ai le wha. Ia mantou ni usile dei. Ia wha malo ma wha talo wha tuai. Ia te autou uma Samoa le atunu pele. Ia kia ora tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā katoa. Ia o le wha maori le nā leanga o le fo wasonga fua. Ia lono winga tau fo ina watu se wha maori a wā fo I ia o tau mai lau whanua o ao te arua. Ioi, kiaka. Asa ko fua le toi amtali o ngā ruenga. E sio mātou tūlangi pe ono whai atua I le amatanga o le porukalame. E la vea ila mātou ma le Pasifika, ma Samoa au se talia, ia ma le tele au nisio atunu, e uia ina ese taimi. Ai ono tutu sa mātou waso, ai mo Amerika lava la tau ia ma Hawaii, ma Amerika Samoa. Ia, wha talo wha atu ia te autou ma lole, so I fua manuia le dei fo ia so sa. Pa I o le tua sa fia ngai ai ma whita I tunga, ma sau ni ngā lotu o le dei fo ia so. A talo wha atu la, e le uru whale atu, I malu maru tāpua I penga e loku pe ke le iaru se loku. Ia I fua I whaia le upu fui lele, I tasi pe to lua ia iale anganga o le atua, ka fio la e ka fefe. A talo wha atu, ai mo mātou la vai e ni fo I tū langi mare tū vasor kelope. Ia o le ua mātou waso ngā fua, se furu minu te aile wha, wha talo whale mo folo wha atu i pa ia le a vea Samoa, o Samoa mamalu, whai ngata, e sau ngata. Ia, o e fo I o le ao mamala, o le fuela ve lave. Ia, o e whamai o le, ali ai au talanga ta, o le gele i o upu le antunu, o e wha matala inai, pa ia mamamalu o si o tātou atunu. Ia, ia te auia. Po lea le whaapolo fesa e sufi ai e le tūla whale po matai ia pa ia o Samoa. E le mawalunga le nāna I lo le na whaia I tātou. Whamai o le atua? O le atua, iyo e. O le atua whitalai. O ia o le atua whitalai o Yesu Keriso. So se kaimia te whaitau wili tusi pa ia. Ele ai a ole ata mamai fo I o ko inga ma le whaako whala inga sa whaali liwi nai le tātou tuspa ia mai le ngangana wha Peritania le ngangana Samoa. O ia lin o whai atu le au savai. O le matua polo fesa. E ke le kai. Ona e whai tau e wha pia mai. Ona sau noa atu leo Yesu I ona so. Pe wha pia mai. Ona tanoa atu ai leo Yesu. Ia pe whape mai, ona malele atu ai leo Yesu. Ai au tau sila le lei I le whaalili winga ko inga wha mai, ona fetalai. Ona fetalai ai leo Yesu. Longo winga, o ia a fua matangi mai ai le maule nei. Ka ilo a isesi ko oa. A or ko o leo le va o le langi, ma le lalo langi, or ko o nga whaalava mai le langi. Sulungi ai le lalolangi. Malavia inai le lalolangi. Nalala lea, e alai ona ufai atu, o a uma upu tātou te, ma le loloto le whautanga, ma le whaato whala inga, e le lilo, e le lanu. O upo le teine vai lele, whamai wana o vai au sinane whatulua, a e whaamalu e te le lilo, e te le lanu. E kau ki le lilo mo ka kou langu, pe a ka kou fuli, e sufi ka kou I lalo, ngei lalolangi ma leo langa o lo tatu iei. Ai a au mai ai loa le suafa mamana o Yesu. O le na whaia oe, o le na whaia au. O le na maliuti ngā mo tanto. O ka.
ona fai mai lona i o le tala le tusi, o le langi o lona nofo alii, a o le lalolangi, e iai ona a au. Longa winga, pule mai a i le langi, pasi mai maa o le langi, pasi mai marevangi mongimo, ai kulau ele vahe o le li faola, i le lau ele, pule a koi mea uma. Ya, le mea la lea, o le suafare nau te mana o tātou te amata mea, ma o tātou whata lofai, ma o tātou a leanga whatasi, pe o le tala i tautai. Atu i le whanga i punga e whamalo i le whanga wea. A wale lofa o le tua. Le wa tātou sila saanga. I le nei vaenga o le fiafi, ia wa tātou futi manu ula i le lofa o le tua, wa tātou militino. Wa susu le nei fiafi mafua i sea, ono le lofa, ia male a ao la vea i o le tātou matai siri. Wa tō i tua polima. Le ale winga o le whamatalanga, wa tō atu le ansoana nafi, wa mou atu le weekend, e le tawilo, sa e matua, sua le lapauta, sua le lapatai, fai o vai o nisi sa o le lotu, o nisi ele i o se lotu. Ai sa iei le taimi wa ova fo ise mea, ngalo ia oe, e ia le siri atulo na lofa. Le ala ue mwhaiona tātou toi oi fale seu, sapi maa o mali, iyo ono le alofa o le atua. Iyo. E mana tua e lo tole whatunga, tasi o whatunga, o te fia ia le kalesia skariso o pa iyo aso ngatai. E se lo fia le si pesele na te mana tua pe a o la ititi. Whamai. O te tu ma o fo, i le alofa o Yesu. Ia wala varangangi ki wa e toi mana tua i ma upore pese wa le vana i lo tua te le mana tua. Ane mahanga ia i o upore pese le. So se taime a o te nofo ai. Mo uwa ai mea ua whaia e lea tua mo oe ma uma tātou uma. E kaua i lo loko upore pese lea. Ioi, o te tū ma o wafo, i mea ua whaia e lea tua. Ia mo tātou uma. Aia oi. O e ofo i mea ua whaia e lea kua, po o lo e ofo i mea o lo e whaia. Walanga se i whatura o talare le amatanga. O re porokalame. E iai lesi. It's all about me. E le leilo se mea whamai a oa ua. Oa ua. Anga ole. Ai se i whaia tula utala. E le ai lava ma se kako mea. Nothing. E le ai lava ma se tātou mea e tasi. Tātou te oninga le nei lalolangi. E o a i whale ngai ke whamai o lou whale moku. Ia. O lau ka avale wa uma wa free hole wa uma me uma e leo ni au mea. E leo ni au mea fo. Yes. E le ai mazesi. Awa a e whi manga o lai wha pinge la ukala. Ia le la ufa ya ku ngiri pinge o la ukala. Na tātou wo mai le lava. Tātou te toe o lava foi. O le laki. O langa o kalanga ko mai e o mai le lava e toe foi le lava ai o le laki o kako e sa sile o nga whapea na tātou o mai le lava ai o laki le alo lofa na yo o le a tātou o i mana isuki na o mai le lava whaafetai o le a o mana ia afu e tā pulupulu o i mana isuki ya o le alalala na le na tawhaiatu o mawai le ola mane malosi. O walava ne o tātou ave esea. O le atua na ia au maia. O le atua fo ina te toe ave esea antua. Ia wha manui nā le suafa i ova. E le tau mate. E iei nisi o lo o whea ngai ma le ao pongi sā. Wha noanga o ngore malangan mariu maleoti. O le whatoa ova ai nei atu lava. And correct me if I am wrong. Whatoa ova ai nei atu lava half an hour before a matatatou prokalame. O lo te vai atu o sui mai polo whaila a le sunga se o sunga fo ile e bikopo ia Bishop Maki Teo ia masiona whare tua
ia lis o vai ko le ko mengi ona o le tau ta penga fa uma vai ngo ta pena ngor proklame o vai ko le ko mengi o le ko mengi e tanga ta fa mai se so o le lau te tau vavala tu pe ia ua fai ilangi le fo launga ale fionga ia ele pa ia le san vala si a mantou lo le fionga a taito ngalu ia a fa pe sa o tala te fo ma watu sa tala ia ele a fa pe o le ia fa mi selenga ngole tu pe yo ainga sunga pesa Samoa makite o mo fretua o le afionga di sao ia le niu vai niu mo fretua ia o tulo o sia uso ngale ha pura makai o kamo tulo wala ngole o na uso nei mana tu fa finean o le fionga ia taito ngalu oni to telo ilanto oni fa awo tele ya tia uma va la lata ma o ma tu tino fo ifa le new en loli yes na lo te si le fier ma to vano no fo i si ma to pito ya fosia ya o lo ya si o antile na o fili na to to mai to no si tatu ai ngai le fo i tu ina le ya la ko mo to iyo ya fa mai sele nga ngole tu mai se fo la ya o le to fine ia o mua ia male tu fide matua foi mari to tele lava ia o alo fo e fascino le tamama tu e antaitu me sele nganga o le tua ia ono le vala au le tua le tama ia wai longa le tautua le nei tamali i te tonu le tunu ui tulanga o pisi nisi ia tamau ainga male atinga ainga fo tamau ainga o Samoa nuu e kale sia maainga ia ele tau fisilingia o ie tau nuu ai le upu fo ile le lantu nuu fo mai o le upenga o pili e tau e whangota o loa o le ua wha tau le upenga o sisi o mai a wha e o le whaiva ai whangota ma whangota pea ia le tautua ma ngā luenga le fo i soli muri a ao i lava ma wha aua wina e alo ma whanau tu lowo lan tau suafa te tele ma suafa tau tupu ya mai se foi opa ia Paulo mangafa mai se le nganga le tu manisi lava foi ia olo o fe ngai ma fa no noanga ele nei lava foi taimi ona ole mala au le tua e pei foi ona yai le fionga e a taito ia mai se foi ole na yonalo male fa tua ole fatalo fatu i feo yo le tala lei tato por klabe fo le vanga le fiafi malo la vai fa fia ngai ngata ulangi ya ke o ko fa peu te fa ngalo o to le ai talo fa mo fo lo fatu ai ya te o to u malava ile dei foi vanga o le fiafi ya i so se tafa te tele o le tato butunu po se fa fia ngai nga mafuta mai Samoa so se fa fia so se ekalesia fa fia ngai nga i America Samoa fa fia ngai nga i Hawaii fa fia ngai nga i Yamato i New Zealand Day mai lava au kilani se e pa ia South Island fa fia ngai nga Australia so se state o Australia fa solo tu America so o se fa fia ngai nga lava state o mo America le atu Pacifica io e fiti fata lo fatu ia ma se io o tu ai tafa te tele o le lalolangi ma lo le folau ma lo le folai no le upu ale atua ia awa fo i Samoa malona lumanai manuia malona vana sai fata lo fatu ni si sa fai malanga mai ia mantou ni usira ni si o ma pa anga mai ale tatou tauta yai fans ale tatou tauta yai by the way o do ke vai ku la vai to te fa fitai mai si ula ila ula le nei ma tua mai fo ila utala o lo fa nga solo pe ono o ula ina tunga ia fa solo sa fai me alofa mai ai le to tele o nisi ia o tamali ila umalanga le sa umalanga tua nei America o lo fa solo lava afa pe e ke sisi mai o le ai fa ya ku au ke popoli ko ikiki mau le fa se fulu o ula sa ma o lo o wa ia tu pe tasila nei o fa solo sa fai me alofa mai ai ia si o tinale i le fionga ia matangi tau o ko sila mai fa ulanga e la me mali wo usau mala ula le ai ngalo ila ula kupi fa fitaitele lava e se o tina o le tina ia matangi tau
e mai le afio anga o le pā. Ia, kou sisila mai le. O le pakale le nga fai le liki, o le pakale le fai le fu ale ngo ia ia yuta. Ai pea ma le itu la le lua itu la na drive mai ai le tina matua. Mai i le afio anga o le pā. Ioi, malanga mai e sawi i e faa ulaya. Ma moli mai kui kiki a la lua i kulanga ma ori e malom tua. Ti nalo wafu le lea i le vevela o le paka i le asole. Ai waru ese ma le pafato a waru ese lava ma le paka sa o ina i le fiafilia. O waru ese lo ye ilsi vaenga sa o walu ai. Ai toi vilia tua si o tu fine i o ia tu me mama vala a watu. For my brother, malia lo loto lo ke loanga e lakua e kaungingi va le vevela o le la. Fai singa o malo longa. But e iai nai tina e to alua la, mai e iai si tina lea. Na sau mamao lava, e le au wai le wha moe moe ana nei. A ke mida lelo lo mara o wha moe moe, fo i lea lea whai le pō yuta. Ai wha mole ana maua lo le tina ni tala o leke i le fua. Ki e mai loko ki lua i kula. Wha mole se o prada to e fo i mai. O ngo sa i lo vai vai. Ko e fo i mai sau wheloa i lo makua. Ko sa lau kauka oko kuai lalo le manga yo le malu le e malu le poku falo se uto kau fai ko singa wa ai vlaku lo male telefongi lo o ko ku a se pe to fa fo isia lo malosi ona fo i wata watu o se tinama tua matama matutua pele kele o ku yeke o monialna o ko e punga ila lo mal moenga va ku fa fonga la tunu iyo o ko e vili mai la kamao pe ya lo kamao ka ilinga iyo la kamao ka ilinga pas se uso fa ko yoso me se uso se ko momoli ya ko o paka o ko la ela no sa welo ma felo i maltinale now o to o mai le fio anga le pa ke lo ko sisi la mai ko ke lo malom ko le te ngam tang tau la u le tala no inicio vai ngai tu atu ai er ka o ko la kale lu ke lo la si la fia le ya le au le pa le lo matua le nei malo la va ma le sunga tu le pasa ilele mali le ngau iyo ia ngau ku fa penga no vatua fa pena ai ia pe no fa tu wi ka lu ku la ma fa so ma lo matua le ia wo no fo ato ya la maleata ato male ti fanga ato ia ma me u mai fa te tau tulo ele ole nu atoa ai ole ainga ia nga ufa penga ai afa kanga ele tua se time o te fai tua lava le tala le ai afa tanga ele tua se time ole a ufa so atua i mea maka ukia ma le ofo fongia iyo maka ukia ma le ofo fongia sa ma fa so ai malitina e tu sa yo si ona ainga ya vatu fa pena ai o te fa fitai ai o inga mai la ula le o lo fia ke le la ma fa soa ma ngai ori wo o mo na o walu atu ai o walu ma le ula le ai pe ya la ula ku pe ile me la ngalo ya a talo fa tai toi fo ila tu langa le ula ya sa au mai mo wa fo ia me se fo iole tato wa feilo inga manisia ma le to tele ya o ila tou samba a talo fa tu ya toru ba na ve misiru kisua ya ma fritua le ma fute lungo de tato por kalambe le vanga le fiafi anga tai le au te fa talo fa tu le to tele o tupu matamali yo sio tato wotunu la tato wo atu le tato malolonga langa wo manga o ka ki holo o le mangai yo ngai issues ia manai vaenga ia leo te fia fa soa dua e winga le tato la ka pisa mo ai mai se fu e winga ni mata upu le ta pisa mai au wa ko ke popole fu se fa ku la kala le au to te popole fu ile pola e motu mai tua ala iloa ni sio ila to ya lo fa ya tau a onisi wa mala malama ya tau pe ya o fa ya se tu o ai pea le mole me o tu lo le iso mo e fetole tolo ai so
E fe tolo fai solo le mo le isumu. A kou sisila uko. I la tau e fia le prokalame le nei malolo famoni a tia uma le prokalame le nei. Talo fa se uso ia fono titu risi. Alo brother, alo lafa. Ai si fa tula utala. Tele ila tau na meli mai fa mai. Ava ile whainga mai ngā o e puloku ma. Ma le ai sara ngale kulo wa pe awa o la o fai uma tangata ai sama. Ma le kulei le ngale. Ia whainga mai ngō o e li mongi ma le ngāri i ngale wa. Pe ua wha se valoina. Le whainga mai ngō o e. Ai nana o fai atu fo ila utala ia te auto. E whainga tā ia a tato e fo i nei e whaanga tonu ia tu ai ngā tangata sa moa le tunu pele. E pe fo linga mai ua tato e fialu ese mai male maualunga o le tūlanga ma le aloa ia o lo o iai le porokalami. Ai pe o le aka koe fo i ka ke koe au pa ulopa. Tau, a kou vai nei, a tau vai nei o tau. A tau vai nei ile manu o le liona. E kakura ukala. O le mangu le liona. E fiu le isumu e korokoroange au kafa. E fiu ale isumu e fai mai anga whainga. E fiu moka mai mangu lele ke vai o i lango e o mai pipi isolo i maka o le lionga. E ngofo le le kai e le mingu iai. O lango mea ia. Tulo wansa mo o lango. E fiu o lango. E fiu wala e mingoi ma mumu mai. E ngofo le ia le lionga ma pifa apula i kiki. Ma foi sea. E ke le a se mangula ngau i le lionga. E ke le e paua mangu fa se pai le lionga. Nga o kama vo i o giraffe. O buffalo. Kama kekere. Kama vo i e aharu e mai mauailonga saviri. E mai mauailonga marosi a maua. E ma ona le le liona. O tau momo. A e fiu le isumu e korokoloa e fai meianga fika pe kau mingoi maki u or kama pe. Ngofo le le ia si ali ima. E ngofo le le ia le lion. Lion. The Lion King. E ngofo le le ia ma. Ke vai mumu solo lango kua ia sau ia mangu ku korpa kua. Ai ukua. Kai ke vai ku ngape kau mingoi ka ma. No way. E kuar ko inga ma. E nga o nga vai kuar ka ma lo. Ai sa vadi ai lo ma elefangi. Nga vai ai ar ka ma ro wala ma elefangi. Ke lo me e mua ku kudunga. E mua ku kudunga furu ka ma no. Nunga makara. So awa kau ke popole isumu. Iyo e. Awa tātou te popole isumu tu loa samo. Awa kau ke popole. Ele mingoi asia ka ingi isumu. Never. Ele mingoi le urupo ornge ingi isumu e whekorofi solo. Iyo e. Se ilonga wa vai aku nga wa savadi mai le pafalo. Wa savadi ya ele taika, wa savadi ya ele pea. E loa le lionga a o wafu ai. E wa fika nga liong, e lo le lionga. A o sela ya o ema wafu ya o ema mai mawelo marosi. O ke maua oe. E a koa le vai aso o umaonga. Ai a fai o ke sela ar kuringa mo. Nga ari sisi nga vale i fuo le afu ma ila i fuo le uruia ma tau pala la si ma yei mamanta i fafo ya wala akarango e fai orkau papa wo orkau a opolo ma la ona pengi ko le yo por piriaki ya le mela le te fai tu ai aua tātou te toe ano le meo le isumu ke manga kua hale pese se mako wa o ngā ngai pese nga iyo ia o pese wa o pese o nga uma e pi au suele o nga yo wa vea malako pese iyo e vai pese nga yo mai pati ava ai la le fa ku angar po nga le akwa o nga wa kai milanga au sa hungi ngai rungon malai la au sa hungi fu ke kamu ia mameo afeleki ke kepa mai whapengi,
kua pupuka akua sia ukamanga e paki aku mapu e ila ni pesenga ngo ka e aku ngai pesenga e o mai pati mapo malo le faasa o aua e te anoi le lau e mai o isumu o le fale o pesenga e o mai pati mapo malo le faasa o ia ua e te anoi le lau e mai o isumu o le fale o ai vai le mau popa ai uma e ngā ai su e kunga aku wa ngawi uma pengka wa ngawi uma manguki me o polpin i riso nga kapo nga fu ya ore kala nga fa ya ku ngai au ka ku ke ango isumu o fale o io ia se tatu mo i tanto na inisio o famanu yanga neima ele levo ele pes ele ai vai fa sa o que ele fai up o que ele fai up e se o inga e via mo moli antu la fa malo congratulations is your niece Landora David Feely e lo fa unga le so ia wa fa wina le Bachelor of Laws ia ma le Bachelor of Justice ka fiolai maka ukia ai ia e lo ai si o fingele io ole mai ta ile ole tama si o tausonga ia Rosa ia ole alo fa sino fo ile fiole la tama ia po ole ingoa matua fo ia Yuli io David Feely ia ma si ola fa finela le o fa wina le tulanga ole tula fono fa loia ia me se fo io le Bachelor of Justice e makaukia li ia re kulanga o waiai ia matati a fo i wa usia le fine Landora Feely ia le nala o fa u le so Bachelor of Law ia o le si o le Bachelor of Justice in Criminology and Policy so le policing so le e makaukia e faila utala ai asi la fianga yo okay e fia nga yo okay le mo mia si ola ko anko o le si o ila do o la fight le ya le menta o le corruptions a ko si la ya ale wo i makengi ki ngai fi ngau nga ia ave malo ia auskaria la le me la le te fa ya tuai au te popole e ye le taimi o te anga ia tuai le au vai ngala o stadi ale wei ka kolo ia la na le te fa ya tuai nisi o to ia tusi mai ma to fai mai asia tau pa te tau na e suua le awali i le fainga au ko ke pole pe ana o fai atu e ya le taimi au mai ye le tu o fili o vai e o ko si mai la ya le walo ia le wa ya o ko ke pole le wanga ya wanga ya kwa le kapenga nga le tu le na ai o Australia le ilunga ia Queensland ia congratulations once again e le fine ia Landora ia o taimil nei what tau ona ia sauni mai su e mainta sponsors na sponsor tatu program ia mai fa ta pena e loa I tulanga tau criminal ia ma me tau defamation ia ma tulanga ona o tele lavana ia potential cases nga ole akau ia ku ia oe ina Australia atu vai tatu ia leanga o tana le tusi ele se ya upu te fai atu so all of a Samoa e nga lulue me uma molelele yo ilanto e alo lo fai le tua e lang ufa ya ya ole kama ole mai tai le tama se tu fina se kasi tu ngange o se tina fa no ya le teine e ona lan tama le ya fa tai fo sion tama ya Feely ya le futa mali iwa longa fa pisingisi ngi sila ya move to Australia on nga luenga ya congratulations malo fo le tapu I matua alo le tapu I matua ya ele fai ngofie fo I le tau mafainga wa o ngar fanau ya o tupe so se si alu kulanga o kula fongo ile ka ngofie yes it's not cheap it's not easy it's not cheap ele ka ngofie ya malo le fa le fa longo kinga malo fo ile sila mau ya fa mo le toi leo
alo faanga lungo program le tau ya ya ma ya anko asiata me se fo ya o le tau tua le Blue TV ma ai nga umalava e nei ni usila mo le toi mfa muni angas ai nga Samoa ma so se tafol ndei kilope ya manuia fo ile tau mo fainga ya ma le fa wino le tau tua e ala le tula fono ya ka ko le malolonga aka ko fo mai ka ko straight lo initial tattoo issue le vanga le fifi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe fa moni Samoa mana tualoa le Pacific Easy. Olo fa wau pere tatu fa toa na le lima tala to tongi mo tupe fa moli be ai fa ngai le Pacific Easy mobile app. Olo no for the direct transfer deposit sa wai lo tupe le tatu account mo fa tino la foi no tupe fa moli lungol telefoni ai nga fa bitoa. Io fa sauni lo taimi mau tupe o tonga tale pensini ai fa ngai le tatu Pacific Easy app for the direct transfer mo tupe fa moli. Olo no for your tatu ofisa your tara o tahu huma mangele o tātou la silia ma le fitu se furu fa sopoli ai New Zealand. Mo disa fam talanga wala aule o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa baru fa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Avele ajul to chili mod proclame malolo ka basani leva ngole fia fi ina o to se fulu mo varu minuto ntali chula lima. Atalo fatu le fionga ia fe pule ai silila male faletua ma chico ina I Brisbane au Setalia. Le gato fo ilea ia o le maftanga fo I le fast border sequencelani. Ia te puala me se futete fono ia male lau mo to tele fo o to lo mai mo mai. Ia I le proclame fo ile divanga o le fia fifa talo fa mo folo fantu ngata fo ile fionga tu pai io macheta ia ma tautonga ma lo lava le ono sai ia ma to fa o le tia mai le fai malanga tu I Samoa le ngata ile fa talo fa fo I si le fionga I le tamara matematia ma lo le fionga ia afa masanga dole afo ma le fo ia Maria. Ia masia matu mafutanga le nai Seattle. Iyo, Washington. Sia matu tamai mafutanga le nai le no ulwatu amatalia. Ile taimila umalanga le no ulwatu ini. Ia moli atoyo ulo faanga. Sia matu tamai mafutanga ina Washington. Ia le fionga ya afoa tasi male tutonga ya Daniel so tosi sila mayen mafukanga kamasi.
A o fa fonga mai foi lani si o tamali ma fai launga o le fioanga o yo le stete le Washington ia na wa yele tau maftanga le nai tau te afi fio i foi o pongi ma tau mili tino fantasi ia nisi na o le to te lo i la tau sa ma fai ona tu fantasi foi ia ile taimi pupu sa fai malanga tuai ia o le na ma ua foi le mantu so ta inga ua silia antu lunga ma le lua se furu le to tele foi o ilan to ye fa talo fatu lai tamali uma ia o tu le tu foi tausi ia me se foi o le malosi o le to community i Washington le tira matua ia va purchase ma lo le se fo ma ria fa talo fatu asiata me se fo tina au le foi bo tira matua ia vai tupu ia masionalo ia ema malo lava le soifua maruia ma le langi e mama ma le to'atele lava outou lava nia painda ma le tou fo'i mafutaga mai se fo'i ia o le tina ia ana ma Patsy ia ma le to'atele fa'atalofa atu ma ofolofa atu fa'amalo atu fo'i ia i le matou City of Evergreen Seahawks ia me se fo'i sunga se yuli chesa por bor falitua lo fatele atu fa'amalo atu tato atu i le tatou update mua o le ase yo tatou afe mai i le lakapi Samoa ma le tūlanga o le ngau a angole waia ma le tūlanga ua tūla i mai ai saunoanga a tuila e pasa i lele mariele ngoi. E winga i lana latest, i siana latest interview with the media i Samoa. A whanga solo ai pea le matuati ngā te leo tangata ma le fia ma le fesili ngia. Pe mafua i se a ua sanga faa wai pea nei tūlanga. Talo fatu to Finella Risa. Fipolea i male tautonga George. Malo lava le soifua manuia le fiafi. O le mata upu le nei mana tua mai fo i Samoa. O le nga amaka mai le kusia kuila epa po o le sui o le board. E avea nga i le lakapi a le lalolangi po le World Rugby. E whaailo ai le tūlanga ma mawhatianga ua mafua ai ona le whaataunu uina. Ia po le whaame i ese po le whaasolo muli i kua. Po o le leo o ai foi o le malanga ta milo o le manu Samoa. Lea sa whaanganga mo le whaiunga le tausanga le nei pei al masino Novema. Na tusi alo i ai leo tuila e pai whai masui o le board po le laulau a fono. Ia e whailo atu ai i le whaululunga o le lakapi po le World Rugby. A or ko inga lea. Le sa wha makai langa malanga le nga malanga kuai last year i Samoa. Le to ina le na ave ia ia tuila e pama le board. Wa sireng fa penga ele ave Samoa nga ave ele lato board. Po le lato committee fa atonu fa foel la kapi. Le sua fa to mua. Ia Belmont. Le ko inga palangi le fa aurulu la kapi. Ua le avea la le sua whamatai po o ia mea sina le atu nu una ona whaiama tu ufau whapea. Ma awala e amai eile lima la avea i pole a au la avea i o to tu mua Belmont. E la avea i eile au la kapi e Samoa. To e fo i mai leo la utala ina ua anvele tusi atu ila epa. Ma whapea atu. Ona o le whea ngai e o Samoa ma mawhatianga i tūlanga no Samoa to rephrase. Le au o Samoa. Ele o le akuhu lau kele. Le au ona o le whea ngai ai pea o le au o le tunu le manu Samoa ma whawhita auli tau sponsorship po o tūlanga i lango malosi tau tupe. O le mea lea o le mawhai eong whakonguinga. O le whewhi leo te mana au te tala noa tua i lea ngai ele wha lilo pala. Lei kuongi mea. Mana tua mai fo ina mātou whaasoa matamali i a jole foa Andy Ayolupo ma le whionga ia au mua tō vaenga i le mātou sports tala noa na te anei. Le sa whai a kuwaila ukala. Se le ilo fo ipo se palo wha aporo kiki ar ko inga. Ai tō te sirafia. Ele ise se ala umamake adi. Samoa ele ise se ala umake le ngau whai a kuwai. Se meipi le ilo fo ipo ongi palo ar ko inga ka ngā kongi o. Ai le lope haru fo iri ngi masi inga le va between now mar kai mior ka koutua. Ai ko yoso mai lo fo ifa pea langa le la a mala a ai se ikau whao o pea le tua. Ai ko kisi sila na auto. That's exactly langa tala le na whai nei le lanto ilana press conference ma le media Samoa.
O langa kala kongwanga neo, o tele mana ola e vave skipi mai luma, langa ke mga au e makuau, ili, mamaya, tu langa pala o le tu ai ngā pelengi sa ia whaia, le tactics le wha o ngai tuila e pali te mili nei. Na o na lava na ave o le tusi, so o ai malana whaitionga malana tuua inga, lea na ia tuua ia ai, le whai ngā malo, a le fionga li tamaita i pāle mia, ma whaapeane, o le malo si anga sili lea ua ngā uai ma le mawha le tonu ai le lakapi, ma le o ai le tua lea. Ona ua tāo fia e le whai ngā malo o fia me, Naomi ma tā awha. Le fesoa soani tau tupe sa avatu e le malo, mo le hati na e o le lakapi e sa mo. Paka e le koi inga, kusi o, whanga o a, vai whikarkaka. Paka e ka malo stui, pare po mui o le World Rugby. Ko e whaasanga mai, publicly, ko e pare po mu, e kua ia ele whai ngā malo. O le awana le ua whai, e whaasufia ina ia toe ngaua lofa mai le World Rugby. E vai ka alo ka malo, vai me ka alo ai. O le tangata, o le matua whaamatu, o le matua makaukia. Lela ua fio mai le fio ngai le mingiska o kupi. Mingiska o kupe lea no mata le ia le whaataritara noanga ale minista o tupe ma le sungali ataua. Savea i le ansa toa na i le radio Samoa le tano avang o whanongolongo ai ma le toe sheinga mai fo i o saunoanga i o saunoa i le fio ngai mingiska o kupi. Whaamangingo le leia lau kimu ia. E 2 milionga lea e ave mai lano le matanga luenga o tupi. E tau wala mai ati matanga ruenga o taalonga. E ave mo le ati na e ina o taalonga. E au fia ima le lakapi. Le alu i kausanga. Kai kasi. 2 miliona. Not $2. Not $2 shop. 2 milionga kala. Ai o tau sila sa moa ua le toe mahalilia i vai nei tangata. O le ele mahalilia i vai ua sumalie le whao ngā inga o kupi. O tangata nei e to tonu o le poata. A maka mai kai kai fongo. O le milionga ia o le se lau kala. E le toe enough. Never enough. Never. E le koe malie, leanga ua su malie. Manga ye si ngakala. E le toe malie, pe toe wha malie ina. Ini tupe, leanga ua su malie le tupe. Kako koe fo i pela ia se ukango e muri ka i aku ma wha manino. Leanga e uma e ngale wha soa le, o te mana o Samoa, awangi koe wha valea kako, awane i toe wha se ea, ma wha valea ina tatou. E nei tu ai ngā polokiki mafu wha apea, tu lou le wha fonga maua si o tatou watuno. Sila fo i la autou. O lea la ua sau ngeila nga video, wha fonga mai. Wha fonga mai lela utango e a. Le lau tango i play atu lana saunoanga lea. E na ua whaafisanga i matusitala. Ai koe whai e anga porokikia. Pe moi pe le moi. E matua le popole lava lea tangata. E se me ta ua se ingoa ta ule lea. E pāua le mea le ua whai le kaimiringe. Ngā o le whaaleanga mea. Tusa o le nau ta inga le ua uloa ili toi ina. E le mana o ia toi le lei umane mea as long as he lives. Yes. Because he know ele to yese tomorrow. There is no more tomorrow for him. In politics, in whatsoever. In business, nothing. There's no more tomorrow. He's old. You know, look at what USA did to Biden. Lewing all out tala. E o ele pakia Biden. Langa o matua. Wa makua siko inga. So therefore, ua mo o mia se kangaka o lo o le leile ma fau. Ma se kangaka e kau kongeki mai le generation le ka kuke feo lai. Now, for i mai la le wing o la utala se. Le la play ya tula ni saunoanga le. This is his recent saunoanga. In the media.
La tatu atu whaafonga le ia i le whainga o kala kanka lea. O na tatu toi o maila ia lea. So utango i whailoa atu ia te oe Samoa, le la kako make i har kupua. O le kupua le mea lea, ai a whaingoa e ka miki fu i e wa masangi i le olanga, o le pomu le la pa. Ai o tau te mate ia e maua le ia le tau ta ia i le via viringei, le kupua lea e kau whanga mai kua. Ai usi mea lau whaafonga, le uti tango i play atu. Se e toi whaafonga le leia i le whainga o leina ma vai leina o ana saunoanga. Le kapena mai ni kausa. Le la o koe fongo le yungi la kapi. Le sini ang fai se sua ngā kuke kiri. Moro ma se lo kausa ngā kongo e mong mai sere. E koe whaawa wai le la ko maranga le wela o mong soka i aku i le auro kapia lo lak. Le puleaka. Ole a kam whaia ka kou lou maisi se kupe ma whaisua ngā kupe. E la le afo. Le koe ngā sua ngā kupe fo i le online. Le whaia kere a kāresia. E o mai ko inga malonu kuma le whangau ngā lenga le ai pue leaka. Ai whape aku i whangau le whana awe. E ma whape ngei a le kākaro lima. Te sosani mai. E le la o whape. O mai whamu kamaraka pia e kuho i ma whape aku. O tato ai ngai o le tumaro. Sosani mai e le mako. Man fa mo mo wal mele woku. Le se mako so nga ku pele nga ku pula. Ma su wa fa al mako. Me amako. La fo me tanata. E se va ngala le mako wa me ko ka no wa. Il kova. E nga mai ma se ma su wa fa lo lai. E se ele como fie nei ba. O tau whaafonga la Samoa i le saunoanga le anitanga tale ua iai. O kou whaafonga mai. Kusa e pei e kango e kau whaise mea fo ilele e tanga tusi i le World Rugby. E tanga whaile o se aikia e whaangau a lofa ai tangata, ma misi a lofa ai Samoa. Walanga nga misi a lofa uma, no, ere misi a lofa ngisi da wari ia, kuno. Ere misi a lofa Samoa i ngipoata. Po ai lava le lunga pule nga ere misi a lofa, nga misi a lofa uma Samoa i le au le anga i pele i whaku o kangaka. Ai nga ia i loa lava. E iai isi anga ka mai tactic, ma isi anga ka mai meko kia. E manga au fo ile uma e ai wha au le au. O le vaenga le ua utirutilo tua ia uia le whainga o le whaka alonga ko inga o le mta upule. E whaka ngā kongi le maungu i le World Rugby. Ai whalea ngai le whainga malo. E mana o fui lili. Ia believe lava ma fau o kangaka. E le anga le whainga malo in terms of money. O tautau maua mai Samoa le a. Kusa e mana o fui lili. E kongi le moa, o le afa, ai fai ma awala, e politisai lava ma fau o kako uma ma whapeangi, e sa ori ima kuango fongo fo afia mele se kupe o vea. Rau tau mō mai. O na oso mai loa lea o langa ka mai plan muli lea ma whapea mai. Ai o ngā lea lau kau sulu solo Samoa, lea la avakulo ma losi, io e uingo umakua, ai ole a o tau alu e savalia alo le mativa. E kausu e su e se kupe, se I whao o ai pele e vengo le au. O kou sila sa mwingi ku e ngā, o tau sila i tu e ngā polo kiki e lea whapene. E o a ingei mea o whai ngā pāloka I le vange yo le HRBP ma le fast. O lea la ka koso mai ai ko kongu makanga ruenga lea ua o I ka alonga wa ka koso mai e ngei ka ngaka I ko kongu e faa o ngā faa palapala ai meia onga o re ngau e koe fia faa fo I le mangu malo I le mafofa. O lea karanga o le mea lea.
A foi le no fai atu ai le amatanga ina ua sau ngo uloa ngā o le whangara mea o le pomu. Ngā o se ngalu e mga o e whaafua ai le whaki. Ina ia whaatau nuu uma. Ia hidden agenda ia ngā ke ngofu mai ia. Se i ka ua i ka ngaka. A o kulai mai langa whai ngā malo. Po o lea le leanga o result o le manu sa moa sa iai. Sa halua au. O le mea ngā. Tu sa laima na o fo ilele a o tu lai nga ia i le pawa. Ma a vea ma pā le mia. Po o lea le kulanga maua lalo e o aia Spain waka ko whaia inga. I'm talking about le atatos fulima. E o aia Spain, e o aia au fo ie, koe au fo ie pe inga nga o kaua ele le iai, masoka ele le iai, wo whaia inga ele manu Samoa inga kaimi. Ai sa tu wale manu Samoa, o nga o lalo langa administrations. Ole whainga nga le ua whaia ele melea. Yes. Yes. Ko sa o le waka umawhai e manipulate ma fau o le kama ka a alo. E le alo lofa fia me ma le whainga malo ia uko. O le aka ngā le ua wali. O le aka konguan ngā le ua wali. O wa aita tau le leanga i o me ua ka alo ingi kangaka. O le matua leanga o le whaka alonga i ko inga. Leanga i o le whaka alonga. Ai tau te ilone me pito sirina leanga i le whaka alonga lea. E whao ngā mai e ko inga results le lei. O le ale winga o lau tala. Leanga makuafia la e maua lunga le lango o le kungu. I le māloa Samoa so o mai ka ko mālo i au mai fafo ianga malanga. O tau mo mai Samoa le whaalilo lilo. Ada ufa koe make iangi. E make iangi i le whaalilo lilo lea. Era make ia. A umolonga make ia. A uololo mai mawar kaimi. Kurup. Wa matua whao ngā mai aere ko inga le mana ia. Leango o ikaria e la vea le tia 1. Ai aruaku ikaria. Pingi ai Samoa se e lumor kako wa kulo. Aruaku male au le ngala ko muri ngei. Ko e pingi e Samoa ko se e lumor kako wa kungu. O le ala le mele u whao ngā aere ko inga. Whao ngā wa misi alofa uma Samoa. Oh, let's do it manu. Let's throw in everything to support our manu Samoa. Palo maripomu le anka malo. O kousi sila Samoa. Palo maripomu arka malo. Pamai okay. La oso la ufanga. O la ufanga le la afai. Le la fa misi alofa Samoa. Ai se ivali ma fau o le kungu uma supporters al manu Samoa. Ai misi o coach ma le au. E le alofa fia me ma le fast. E anga le anga ya uko. Le anga o kaimi o ukula i mai o vea uma pāle mia ki ngā le wha sa pasui le oki o result al manu Samoa e whele le ian manu Samoa o i whea. Ia e sa o e ri i si aula. E sa o e langa ngā e pule ko akasi ai kupere kungu. E sa o e. Ia. Awa au kangungi ia wiri ili ia usu enga. Nganga e heru ese amale pāle mia. Pale kongu ma ia kake kau foi aku o le me ko pur malaya maris kulowa e pelele fa ko fa ilonga se lau kausanga kulo le nga ye foi o ma ko ai ngai maris ia esa ola o le nga e u ko kasia ku pere ku ma e pule ai ku pere ku ia kai mio e le pawa sa e pule se lengi o le ane kupu. Ia. Kake kau le whaiaku wālanga a ukango e reveal la usu enga fui. E o ane malaya ngai marisi ngā ua koe sei. Se e whelela. Ia. Ve vesi ai. Mafua i sea. Give me the money. Le are kau left on TikTok lele. Give me the money. Give me the money. Mafua i sea. Le lau kango e ka ua kumea ngau ia karunga e ngai aruese. Sam o le ala le wingo tu o ngā mea. Le anga you had the power nga e pūlea umakupe. Nga e pūlea. Ngā ure whaalele. Nga e aru esea maripāle maripule. Ngā ure whaalele. Le ale si mere ua ngau marimanu Samoa. E sa o la o ilo umafaufau. E sa o lo umafaufau. Le anga sa e ka whiri sau ngoa i kupe le kungu.
ngale saingi o le mea kongi aku saingi le mea kongi aku a e ika ile coach kuli a e ika ile kanga ka ile uskai kuli ioi mafuanga nga le ala wo aku fai nga malo fo a fo peno fo yetu ai ai se mea ya fu ai nga makua yo samala le fai nga malo ya maka mai le fionga ka mai ka ipalembia o ke samala o nga o ke se fa tu la fono mangingo mama ai a fai e ko ke fiinga umai kulanga o le whaonganga o kupe po misiuse e fia me kupe. No. E le ai la. Le ai. E le ai la se mea e a fua ingo kakango fua la so nga faise kala le anga o le result i au mai. A le pakeki nga ua o le pirionga le pakeki. A le whakarangoa, lai mawhainga justify mai e mingi ska o kupe. Le whao ngā inga o kupe ale aku ngu uri pai inga ngai. E o foi lai le kupe ngai avak. O ngai avaku le 2 milionga. Sudi. O ngai avaku le 2 milionga. Pele o avatua umanga mo nga o le lakapi ngai avak. First time mo pili o ngai le pakeki ale aku. O yor koe mga kuladi o lau sunga e esele 2 milionga e wako e fisosoangi e ka alonga lau kele including le lakapi ai koe finga ngalo e koe e wako masesi 2 milionga specifically mo le lakapi i lalo lau ka inga. No, I don't think so. No. You're wrong. Ai a fai o le mea nga sa e faia. O la ukala le fai aku sa moa. E le mawhai o nga maua mea ia ma o kika mea ia. Pe a leo ese lau vanga ia. Aru ese mar o kika le iei. Yes. Kako koe foi kasi mange ke ua ukau mamau ese so koe foi mea ke koe pipi ia i lakapi. Ole pomu ngā le ufai. Samoa i o kou makala. Ole pomu le usau ko inga e ka ngā pā. Le ua tanga fai le tunu u. Wa le help mai fia me malanga fai ngā malo. Le ai, a ngai help. O ngai makua ke le ngā help. E whafonga mai lani me mali. Le lo la ua sau fai ko i ngā kala le ai ngā lea. Ai pie fai ai pie tau whaalili pie ata. Fa mai o le ala a koe sa ungi e koe aisi ka ngaka. E whao ngā ai. Awa e le se kausala online po le ngā me o le mea le sa kou whaia mua. La te i hau to e tau whao ngā fua le nā a whainga ua masangia i o le kausala online ia o mea sa tato whaia mai ina ua saule COVID. A o le ki o fongi ma TV phone ma me umanga o le mea ngā a isi mai ai le amakanga. Neo, le la o le a koe kau fo i mai koe inga. E koe kau fo i mai e koe fai le aisi le akungu. E pei o le mea sa ia fai mai ma whao ngā mai ei le akungu ke leo kausanga. Ai tau te sira fia la o tau le pūlenga na manu Samoa. Now let me reveal the secret. Walanga i le secret o le ua ukango ka umore lau kele inga ia pikefu ai le akungu. A lea la la ukango reveal laku le secret lea mo oe lau sunga mase. Share la utala lea o le awhai atu. Langa ngō mga e whairungo le tau tai au kele mga e whairungo le sports tala noa. E ke ua, ai ke mga o ai whai atu na o hau. Shea la utala le coach le tato manu Samoa, wa o ke lo le whafonga mai. Be careful la o fionga masi. Le anga le la a koe wha taste o ele awari ia. Ele medicines le anga e whai a momo. Now, ele o se me le anga lau meang whai momo. Be careful, le la a koe wha o ngā ele awari ia lou kaimi. E koe wha aua kua i lau sunga makakao. Le anga o lai ai le pita nesi o lako loko. E ai le pita nesi lai loko kuila epa. Ma le poad. E lau mea le sa fai momoa. In which is sa e kau kingo le wha maongi. E le misuse o kupe le kungu unga avaku ilungo le Campo Live. Lea la wa firfilia oe makouchar manu Samoa. Wa wai wa sisila oe. Wa i firfilia ku oe maanga iau result. Ai kupu oe me lea. Now you prepared yourself, brother. Ia e ka pengai. Yang awu ka ua kua secret ngā mase. Awu ka ua kua i lau sunga ke pi kefu ma e pi alerted ai. Yes. Leanga o lai ai le pita nesi loko le poan. Even i le koe whainga oe. Even i le koe filifilinga le uko e waku oe. E ai ai lai ki ngā loko. Ma fua i sea. Le la ka ua kua.
Leanga anytime e ka waire corrupt o le au wale maung Samoa mar pūlenga, e osoa, e oisa, e refer ka ngaka i lau whakarangoanga, le sa e tau tino ai, ma e ka ua ele me sao. I lungor Campo Live, pā i loa mar whaikikili lalang. So or ki ngā lai ki ngā ile loko kuila e pa i lau sunga, lai wha lilo lilo. Lai wha lilo lilo. Ya, le uka uaku, e wha lilo lilo. Le menga le whaia taimi o se ilana mapsua. Ai se anga le whaia kaimi o skamo se ilana mapsua melea. Na wha tali a se ito e vatu le uso ya masi. E yoe, e wha ka ngā milimiri. Ai se i koe wha sanga iai. O le ala le wingo o la utala mase le la koe manga o le uri ia koe wha o ngā oe melea. E ke koe kangi le akungu. E koe aro lofa mai. I yoe, le la koe avaku e koe wha aisi le akungu. Ai mana tua mai foi mase. O lau wa fionga po o lau sunga mahonu iswaka. Nga e ka ua ile lalolangi lungor Campo Live. Wa ai era wari ia kupi. Tako haru nganga whawhengo fie. He's framing you. I'm telling you that. Yeah. Anga fu or whakura ukala. E whaila o research. O koe kakalo ile akua e whaahali mai wingo ngi mea. Yes. Because every time e la lau mai aile ai kupe ma le corrupt o le manu Samoa, ele la lolangi, they are always referring le whakarangoanga nga. So o le ngā lava e kou ke whea ngai ma koe hae aku oe a vea ma coach, a e iai le ila na ngai le i pē i kua o le uri inga. Ala le ala a koe kau ma whai e whai se tausala online, a e vai ilanga kala le nga whai. Whamai ea. Ia e ofo I ka maka alo. Poko mai mai. Ia e ofo. Usa e whakanga a maka mailanga whakaika inga I mākua. Mai o mai mākua whapiko I ruma. Ia mātu o mai ma. Ai whai ua e whamai ea. Ia e ofo I ka maka alo. E la vea I mara coach. O lela atoe a mai oe e te toe whaasanga I lea tunu e ke koe aisi lea kungu. Ina ua mae ai. Nga e ka ukingo I lea kungu. O kupe ia nga avaku. E ai e ka ngaka ele a vea wha. Ia ngau ufa so ngiak. Ngau ufa so ngiak. Ngau ufa so ngiak. Mase, if I were you, over my dead body. Lea ua uka usaa o kulava. Sa o ere ngangua ne. Over my dead body. Don't even do that. Don't even. Lea ua ufa yaku. Don't even do that. Don't make yourself sounded or look like a hypocrite, because that's exactly what they're doing to you. It doesn't matter. Yes, it's about time and let's put a stop ile corrupt mamafaufaunga leanga o ngiku inga kanga kamalako plan. O whengi mea umanga avere kusi. E kou ke ka alo ile World Rugby. E kou ke ka alo mai le agungu. O whengi mea umanga avere kusi maka uai o wale mawhainga o aku wa cancel ongo financial. And then all of a sudden, koe oso le sikala whamai la whaongare se lau kausanga o le maung Samoa. E koe whai se kausala online. E koe su e ingi kupe. Really? Really? O hanga ku ai ngā porukala mele ai ngā whapenga. Yes. Ai ola o fesili ngu mela kasi a leo ke fia fesili a kuai. Now, o le fesili ngu mela kasi lea leo ke fia fesili. Ai se a e awa kou mumusu ai kou keo ese maleglaka pi. Why? O le a le mea wala nkou le fio ese. Pe ko ke manga nga fo foi se votinga pe o le votale o le lua feru ka sile fo inga wa fa inga le HPP ama kwa musu arwisi. Why? I say lava ke musu wa ye te arwisi. Now somebody tell us o nga le la kapi nga o mea fa ale kongu le yai. I say le kongi ai lo le solo mo ese. O ese. Ore ai mea lea le nkou musu ko keo ese. E ke ua maua. E ke ua maua makua kou musu ko keo ese. I maua mea ye le.
I'm just saying, ai sea. Ai asila sila le poat, ole aku ngu mua le ngei, iku ai ngā poat iei, e polo kiki umare poat. Tole, ola ukala le au te ofo ai. Wale ai ang ika ngaka nga vaa or kakua kungu unka alonga. Karo fai i le afu le lea marikau ki ngā o ngai kamakuai o le Mau Samoa ma e wa fai i langi a lako fōlaunga. Wa faa mawinga lo lako koko ringi ka alonga ma e wa yaingi o lako mai ku mau kulou a fianga ku mau la vea ku mau. Wale o koe ako are se lau pasengi o le malosi kalu le afu le lingi le au ringi. Ai makua ka a alo ai ngai kangaka. Kalo fai. Ai se awa i le fiaru e se markai kai fongo lau sunga tula epa. Why? Ai se a e ke le fai ai le mea sao. O le a le mea sao. Fa ma vai. A e fesili mai o le a sao mea ua fa le kongu ua fa ma vai. A nga ua le ise kupere au. Ara nga ua aisi solo. Ora kari na nga. A o sesi fo i a o sesi. O yaingi koa i kukongu ngei poan. O yaingi ka ngaka e kauka karasao. O yaingi ka ngaka e kauka karasao ngei poan. O tangata uma i e sau fafai le poan e ko oi kikia. E ko ai kiki lava. Ngai ka ngaka. A o ka ngaka fo i e kukongu le poan lea. I'm telling you, asari ka ngaka sao e lengi polo kiki. E maku a ngungu a sakaria e le o kauka kalama le ingi leo ngai ka ngaka ngai. La ngai dominate uma. E ko i inga polo kiki e sa faiko. Wa kaunka wo ese. I'm telling you that. Wa ka kaunga ko wo ese. Wa kaunga e haru ese o e kuila epa. Waka kaunga e aru ese o ele anga longi posingi. Waka kaunga aru ese o e fale o mawaenga kiki mai a kafua. Waka kaunga o ese o ai maare au por kiki ngai konga. O ese. Amele ngofo resign. I don't care po fainko au la kapi. I don't care. It doesn't matter. Ele kia ele kungu. It doesn't matter. Ele kia ele kungu. E kaumi kai mai hanga o leanga or kula fongo o leanga kula fongo. Vai de fainga vai o ko sacking ole head of the director of CIA le meleringa fa le kong wailanga pui ngo Donald Trump. Ke lo ako wo ngi nga ua makua pingi ia le investigation lenga to ia ko a member of House of Representative le ia mayors ma vai fisilia kama senga. E kau amai ia protocols, e kau amai ia wa uma regulations, e kau amai process ale FBO ale CIA e kali mai ai kama sa o lai fai aku fesili ai sea ai fa mai because our regulations, because our process, because ai fa mai kali ale si fa finga nga ale si pose covenant e o fe ele. I don't care about your process. I don't care about if it did not protect the life of the former president, change it. Na vai ka ko ye. Fa penga umana melea. I don't care pe faisau au la kapi. I don't care po ese presikengi o se yungi la kapi. As per the kula fongo la kapi fa mai e kakau onga o se ka e faisau au la kapi bla 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 nga e kongu le po. I don't care. As long as you're a politician, get out. Get out. Aru ese. A fai e affiliate e parapala e lelele lo loko e ke afia ngi mea. Get out. Na mea lenga le aver fa alo i seska nga ko ngu mar ko ku malo. E li foi sa fa i mea nga. E fangai o fai pule e ia u kupe e fa ko e langu ai mea nga e fai pule. As long as o nga ke fai pule. Pa unga mea nga lenga mo runga lo kulanga. Pe yang sa unga sa ungi ke lo kaimi. O le taitoa ma le position ngai mafua i whaaro ngia ma mga ia. Ai nga o nga palasia ai pau pauloa. Yes. O le kali le ngā o le melea. O le ala le wingo o la utala. Wha ma vai, wha mole mole. Wha ma vai. O le akungu uringi. O le makua lo lofa o lo lofa. Le la o whaiak. Samoa. Ai se fai aku la ukala lea.
A o kou wha mawai e se le poad le iei. E sui umakanga ka aungi koe ku ua iai, sui ma se o kika e la koe o kika mea ia. A hepen le mea ngai le masinga ringei. O ke ka ukingo a kui lungo le tauta iai. E maku a whai le kako leki o fongi lungo le proklame ngei, platform le ngei. Kou sile sila le numbers o ka ngakanga ngafi. Sorry, le proklame le so wharaili. Kou back and view makamakai. More than 100,000 viewers. Laka le lua se la wafe viewers. O le ofa lea leu ke whaia kua runga le platform le ngei lunga le Blue TV. A o kou wha mawai o ma ese le poad. E ofa aku le mako Blue TV ma le tauta iae. Ai maiso le sports tala noa ma Andy ma to o vaenga. Kau ke pingia i irsu anga kupe. E aver mong Samoa. Yes. Yes. E leo skala e vangi ai. E leo se kala e vangi ai. Samoa whakoa ufo i mai Amerika. Whakoa ufo i mai Amerika. O i ngāre ki ngoai la uva ai. Ngale lua uva yasu. Ai leo o se kangaka ai a whaifo e whao ngāma a leo e lea tua. O ke wakua ele mengi. Ngale lua uva yasu. Ai o ufo i mai. Ma le waa ua ngoko. Ma kau masua sua. Lea ngale leo kangaka. E o whaiak. Yeah. A o kou wha mawai. Nga o nga fia kou wha mawai a. Lea rau whak. A whaia ke agree la ukala leo o whaiaku runga prokalame le ngei. O e alo lofa mongi le manu Samoa. Share prokalame ngei. Can you please just share this? O lau challenge. Leo o whaku. Lai whafonga mai fwoi whainga malo. Lau fionga tamai tai pāle mia. Lau fionga le mingi skau kupe. Sui pāle mia makako mingi ska uma. Kau ke ia uma i runga i. E ofaku ele Blue TV, le platform le ngai. Paua le mea ngisi o kako media, kako kuku whakasi, kako share whakasi. A lela a leader le tauta iae. Yes. Kako usu e kupe mo le a kungu. Ai awar whawhia, o le challenge, se longa o ese la vanga ia. Ao ese la vanga ia. Yes. A lera ofaku. A ko va air por kalame o vaiaso lenga ki ngei ma vaiaso uma. More than 100,000 laka le lua se la wafi. Yeah. Ai fika mai lai oe. Kango oe whair calculations, whaile mathematics. Each person on that watch the show. Each person that watch the show. Fair ma fair le kangaka uma i mai over fair se la wafi. And everyone just donate $100. Leo o kau wakua se fika whakaikai. A ka ko donatinga umaka i se lau ka la ai whaikau fia Amerika au se kālia. Ai mangkua o kupengi. A ka la Amerika, I'm talking about se lau Amerika. Se lau Australia, se lau New Zealand, se lau Europa, se lau Perkangia. Wherever, whichever country le iai lau currency. I'm only asking for 100. A o whakaikai inga leo kwhekua. Lenga awangi ka ko faya, awalawangi faya, pe aleo ese kankaya. Don't even waste our time and our money. Yes. I'm telling you that. Aleo faya. Mela ye ka o kupe lele, awa ka ke ofanga kupe e haira ile corrupt, ma support ta ile corrupt pe yo mea lele awari malak sela wafe. I'm challenging for ile wanga. La o fai sela wafe nga. Ia o fea la fa ale ali ko sera wa fe ko kupe ko ke fia mau mea o se fere yungi ngadi ale o fa faile mathematics fa kaya ila ko if everyone that watch this show mai la ko le more than 100,000 donate $100 of your own currency ala wo kungu. Oh boy, we're looking at nearly 20 million. We're looking. Ay mangkua la kurkala Amerika ko kikia kurkala Samoa. Yala nga double, triple, nearly 20 million. Kako karangoy lo le mang Samoa ngei malonga mga iya kaya. Ay awar va faya. Se yo ese momo kan kaya. The players ele o afia oko. Ala ngale already mai mako sum. For the players ele o afia lava auto.
O leo ke karango aku mor kou lumangai. O leo ke karango aku mongi o kou kupelele ye maua. Leanga a kou ngawi mai, kuloua. Ka kou ngana whaingo fi, a kou la vevea mai ma kou ngawi mai, ma maua kou mai ku mau. E ongo a wheki eile maua o se ko orua, o se si pe a whapere I whaias ko orua. Ai a whape o whailo to orua, you've got a young family, ai a la vea mai le vai o oe, tu lo wa paralyze mai po whea lava. Wa a wheki a koa le future, wa le maua le fia o seu whangau o seu ko orua. Even yourself. So I'm making this for you. O lea lai mau ke lango mamako alo lofa I kako au o manu Samoa, mai al pulenga, I'm talking about the coaches. Mase, awang ia e makapoko. Ia e makapoko ha, malau au waa, kuilangi alisanga, uso, you're a hard man in the game. Iyo, awang I ka umama inga loko afu lilingi maroko wafu lelea. Wali longa re kou kua de tuilangi brothers, ke lero kou sao. Ke lero kou sao. Iyo ke lero kou sao le lakapia le kung. Ai mai se foi le uso uma ngai le pulengan man Samoa. E wo ka ua kua. Weda la peke on this fasoa eke in support or supportive or fasoa pele ai. Ia maria le fingalo. Iyo But I think it's about time. Enough is enough. Langa at the end of the day, ele o se au ale board. Le ai ele o se au ale yungi la kapi. O le au ale kungu. O le au ale kungu. So, once again, before ka ke ol malo longam fa feloa ia kako malo, ia sari le auso, le lau koe whaiaku. I laid this challenge, I lumor kako wakungu umar whainga malo, ai mese le board. Yes. Lewa ule inga kunga lau challenge lea. Kalia mai. Wha mole wha mawai. O ese, whitewash raka ko yungi raka pi. Kuloa, ave ese au porkiki. Ave vai, kere o haruanga re HRPP. Alau ke lako fo I board members ia fast. Wese, kuloa. Oi, ai fai pule nga ua kou maua. Oi, ai mingi ska lango nga ua kou maua. Lava ngā kupe. O e fai kou pisingisi. Ka kia ifo se I aku ngisi fresh eyes, fresh voice, fresh ideas. O aku e kokong, ale yei kama whangau ia. Lenga o fafu aku, o kide o fai aku me le whape o kau kule i aku kulau kole e fua I o lupo ma au mua tō vaenga. Ai a fai e aku kama ia. Se e aku langa lai ma kau ki ngā. Ala se ko akele, leo farangiko. Ngai ko akele a. Ngai Samoa isi. Ala se ko akele, poku le vasa. I'm just naming a few. Ara ko akele o kangaka, avaku kokong. Sui umaku. Ready ro mar kako tauta iae. Kako pingia loa. Se kako leki o fongi. I lunga o por kalame re ngei ale tauta iae. E live uma, po fefa iai. Pingi ngei usila, po fefa iai. Kau ke donate uma, pingo, e anu kako au. Ai wha mole. Aua le politicizing le kau le au ka ko ku fa mon mai vai o le piu ia o la ukarangoa o ese umma le porkiki a wa ku foi kanga ka fo a wangi va ku ko kong porkiki o po ai lava please don't a wangi va ku ya ka kia ku le or ka ko challenge nga ale ai ele kalia ia Samoa o ke o foa lea leu ke le fai aku a meor kou le alo fai kama. Leanga e le ai e kau ke le o fofo ala le mai. If ever fai le la kou sa iringa kupe lea, ai nga orka kou pisa ai uma enga kou ki koe donate. You are in supportive of kuila epa ma le la kou board. Longo winga, e ka umai nga, mai mau fuar kaimi. Enough is enough. Orka kou le, ele fa peo se le alo lofa. It doesn't matter, a leo o ar malanga leo o pe ale fio ese rauri ia. Yes. It's not the end of Manu Samoa, I'm telling you that. Aleo o are malanga ia, it doesn't matter. Paula mea la safa ngai kamaiki. Alanga ele ofio ese ra uri e runga. Awa kau ke whaiar karafunga, let's do it for the boys. What about the other boys? What about the other boys? What about the more and more other boys lele i aku kongore au ale ai whaier ngai awari I ngai me whapea. It's about time for us Samoa kako take le maka o le mai. So ia kau ke so o ngā oi au kafa. Or kua lano ngā.
a ka ko lofa a leo esi awon me mor kaimi simple as that tatu malolonga foi mai fa fero ia o ka mau po oia por me u foi mai mai fiki pele ai of our island craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Your life from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa Samoa o lo ingoa o Ioane Fatuvalu mai le Universal Church o usau lunga o le nei ala leo ina i mwhai o na whaalau ilo atu le matu sau ninga whaatua o le whaatuatua o le whaatauna wenda i le aso se fulu valu o au kuso i le lima i le afiafi i le ho la malu o Fou College po o le kolise o malu o Fou. O le nei sau ninga o le awhapena o na tufa inai le suau o whaamanianga po o le suau o uma o na whaamanuia i lunga o le maungo sinai. Sa te talo mawhai. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Dei au te fia whailo atu ua atoa tino wa tau sili e tu sai fo i matou programe e fia fite tasi o lea ua fio mai le fionga i le matua i hoe ia a me sere matou to fa ia fa fela ia tu le ia fo i lalang o le ua i wharupenga ia o le ala fatu ia ila u fionga matua wanga ro fosia o por makua por sao ia tu i vasa se e fa felo ai rungo de tatou wa to fa de nei vanga le fiafi Malole sa ngoi lau sungat fa ko ka ko por klame ta ya e ngai vai ngala fiafi yo ke banga ko nga wa vai a foi ngai fa kuri ma foi pa ia mar malu se ta no Samoa yo kulanga fa lupe ya mai se foi lau fa ngalo nga mawalunga le tua ya era ko nga ya ole ka ko ka kasia lau fa kuri mai le vai ngor ka ko no ya o ke whakalofa ku ka ko por kalame masagi ka ko vaenga ya ka ko farpenga nga wo ma pe yang fa pe aku ya ora fiore sa ya ora sa ola mo kai ora morngai ya mo nga lo kukusa ya siata ma lupe maxila ya fa pe foi la ko tamang fa pe vai ya pa ya la vale la nga sa ulu ila ya lima ya kalamai aur ka ko por kalame ngai ya so ya Karkongu ya papkaya kulava morka ko por kalame ile vayaso ngake angei ya e ulavang ka kule mafuka o nga kulanga fo ya nga duenga fo ya singa fa pero bala nga ya or kanso mal meya ma ko pikomu ya sia ku falo ka ma kuwa ya asa o baka mang mawala bala ngo sa o maka kwa ya
Nga makoi o fia o koe ingo. Nga makoi la ngonga lava lo ma fakir nga aso ya. E ui lava fo ya wapea wa. Waka ki nga inga. Ia mga wapea ia wha lava lea moane. Te kalai nga ia sila e sefe ya. Ia ke o paronga. Ia ulai uka foi kau mua kusa lava ro kusar nga aso. Ia sa unga funga fulava mo whai aru pa Yesu. Whai nunga sa kaulo. Lo kamahai ia i wha mangaroa kia ki la pou. Wala ko le loa la ko mea sa fai ya. Ia mai am mai au karo palava. Ai sen. Ia se kari ai se o rua di rangai. Ia lavo ku yari o kamanga. Fa au ma furi de vai se kari foi kawari ranga o ma o kusa. Awa foi de malelenga sa o rupa u. Okay vai kusila pe ya o male morka mang fa fe de vai. Ya, sa ngoya sila kari foi kau. Ya, paftai seta. Ya, wa mori mawina fo ima fa fonga ina na tunu il nei tula fia fila to fan vai malai. Ya. Nanga faintai o tausia le tapa au la taua. Ya, tui basa le wa se tarai le ne fia fi wa fa u vol tanoa. Ya, tui basa. Ya, le fo ye tau se seki mai ya se uso ya mau. O mau, o lai fiti mau ele isa. Oh. Le wa tanga ya. O nai sa fai mai mau ina le Sheraton. Ina fiti. Ah, oi. Ya, o nai pu e mai langa, lai sa ulita to lai vina. Ilo uso ya mau. Ya, fatalo fatuai le. Ah, le nei ya le wa. O lu le have o ma. Fa fo ile vi inga mal fa tai o le fa polo male. Fa sangi le tua malo na lo fa. Tuli loa. Ise tato watu no umale la lo langi ta fa fio le la lo langi. Wa alanga ai le fu o le manu malo ma le vi inga o le. Fia male di oti. Ile nei tu la le fiafi ina ua to pule le tua ile soifua ma le ona. Lau to fa le vai malaya le. Tai mole. Tai mua tato Paul Kalami. Ia e mai se le talenga tui basa pe ona tang talasi tamali i ne fiafi. Ia ma le uso ya mau le tau se seki mai lana kemba. I o le Sheraton. Ia e fata lofa il tato watunu. O fea lava o e sa matou fei loa i mana e vale le fiti. Fei loa i o leta ape solo i fiti. E iai fiti o lo whafonga tato Paul Kalami. O fiti na o leno nofo o lato tangata i nei i sa moa i USP ma o ngai na to wanum whana. Le mo ni ma o ile uso ya mau. Ia o nisi i mana e vale le e watu e o i Alaska ma tunu. Mo moli mai se i mo whalau mai e mau ia. Sa noti lalo ia suafo i lato. Mo mori alo ia mai alo whaanga i lau talenga le vai malai le taitai. Ia matui basa le tato vaenga to wha. Ia o ai wha maruru atu. O le nala fo ia ma ua o le mwhaiu. O ki aku le fax machine le ola e fax o kwangi nua lafu. Ai mo mori koe le whaftai tele le nea fiafi sa moa i lau whaanga. Ia o ta whaatalo whale le nei tūla fiafi. Ia manuia whaanga solonga tato Paul Kalami. Malo whaavitai whaafelo ai lungo le tātou Purukalame ia au tau peau mai le sā le kioa la e le iloa le tama ai ua ai le iloa ai pōre mea ua umanga tara i whiki a la ngakere o iloa awa le to e top apa e ke le se teimi to ai tau nuu le whaafolau o le sunga ia mau mai whiki. Ai whaamaro nua tuari le o langa o ke kau whaarongolongo kupe wakau sa i mere sao. Wa kau sai mai foi lele fa pe mai sava ai mai marona fa no tele ia matatalo atu ile tua e fa mangalo tatou ona o tatou le lore me sala tatou fa ia me foi la lea ia tau asu atu vai malu puenga ia tu vasa po e foi sa o tatou Purukalame ia ona le emaili la vasa emaili mai lau foi lau tusi la ngalena si mai mau o le foi lau te fa mauni atu o le tala le foi lau tusi o loo avatu tu vasa le farmai e avela na singa le mota fo ile le mo pepe o le ala lea e fa marulu atu ai be fa pe ua e taulanga e ngofo e to fa seru fo no mal fa lo tusi la nga upuna sa au mai e fa pe o le sa e sia tu mal meia o ia le ai la te le la le nga ruenga sa fe ngai fo o e ya le sa o tatu ainga ya fa marulu atu ai la ka ku ya sila ua umale nei vai aso na o lo vavai atu na o le pula lava le luanga ngana mamau. Iyo, si taimi fo isa umau ilunga.
makau ki ali ile nganga whaafiki le wa iei o rua se karakalanga mainga le tūlanga o le rua malanga I fiti. Partai siata. Ia o mori mawina fo ilunga o penga tawhailangi ma le mawhata se tu male uso ia mau. Whaftai tele fo ile uso Italia o le valaudia. Ia ono le tu whata singa fo le whanau I fiti. Ia ua tamo whaila vai o I fiti e whai ile wha moe moe le se tasi fo le whanau. Ia o ngā wa kele le au malo usu I sa moe sifo wa alu whaasale mausau soro le malo usu. Wa o a I le malai o le pepe wa kuku ai ko o ma wala au mai lalo a boka ma sau le osfainga. Pela le mea ngā u vai aku ilo o finge pe a ia kako oi fiki e whaile lua aso fia. O ronga winga o ka o kai. E uma e mea ngei ai koe keu malo usu. Wa kele I marengasu. Ai whaafitai tele asi atai. Whaafsiri mo nevia fi ia sa ma whaatai se tumale uso ya maupiti. Ia e tele ana nai nga saingi ai male makong karake I fiki o lela ma support ma o fau kua. O fai ma o mangisi o fau kua le aula ka piwo le ale Fiji and Trua. Aui. Lela wo mga ma saingi male uso ya alela wo se mo fa so pe tu po kalam mo fa nga mori mau mai leo. Ya ma fa no kwangi. O nga ke ang yangi de le wale fa itato mansamo. Ya fa maruru watua wa tali tuari maina ma tau tua penga le sa ilinga onis. E mawhaina mai tono le poa dal tatu au inei ananga le wa saingin mako kung kalake ma le Fiji and Trua. Ia se, tale tu le asia taile. Whaata singa foi na watu ai ni moto fiti. Hawhetai tele lava ioe. E tu sao le lua. Au tai ai lava o te lo foi po isi na fisili tu I vasa po isa u fisili o fia fai. Ae se I vatu mo la o fisili lea. E a mai lea kungu o fiki. E o ani la to wanga e a mai fo isa lua sila wa uteiloa le fewa isolo o lua mata e le o se mea fisilingia le taxi solo I luma fo e tu e tu sa o leo mata I to lua ai le o tau fia I le mea lea tanga fai lua mata pongisa o le hase tūlanga fo I le lei fewa inga tangata I fiti ma aso fai so o ma natura o leo langa I fiti. Ia whaatai se mo foi fisili le uso ia mau pe awo se ki mai oe ia lela utamu fai talina I fisili ia le tatu taita. Wa tua manga ia tatu papakiu e tatu langi ne vefi e koe langi a koe amaka I kai runga I kai me koe le nilo mai me ton. Ia e peo na petalai le vefi a se atara usunga taita. Ia o te memo mua te wha amaruru le tamai a tuibasa o oe o le uso matua o le saa o le tatu ainga sa uru popo o I nei I le larolangi. Ia o le mena tupu le vason te anei. Va ai lau fai lau kusi. E na o mākou le mākou anga o lau fai lau kusi nga mākou ai nga mākou ka ua le maoka o fai lele. Le fai lele. A umana nga fai lau se fongo ma le fai lau kusi. O le mea wa I meri ai o le mea sa o I kamari I ai ruan po kalami. O fai so o lau ami o lau kau karsa. Ia peo tulanga na asia tale nefia ki fa fonga anga le tunu. Fa maruru atua I le tama I le uso matua e atu basa. A o fiti. Ia e se le mele pepe se tatou I nei va me tangata so I fuanga I nei Samoa. O le makua kaunga so I fuanga I fiki a seta. O kele I oe le kua inga le wo fai nei. E whaka la lua le rate fiki, le minimum rate fiki. Ko kongi le kula. Ai whaatai whai ngā malo. O le tau awa me ina le nei taimi le tau ana le tau whai ngā le tūla whono le. E tau tu ai lunga le minimum rate Samoa. O ngā o vakule ia fiki. Ai o fiti tau ngata le sua au su e ngā luenga le atunu tau ngata wale mawhai a isi a inga na whaatau mea I whale o loa. O le tau ngata so I whanga. Ia ale ai pepese a le ngei leisi vaenga le ale au makoi ma pepese pe ale au makoi whai me wa kaungaka so I whanga kaungaka le ai e whainasi maka uki o le mea lai tupu I fiti. Ia wa ngā mawhia wai. O ai abe taxi ngā o ele ma interview ma le uso ya mau. I le so I whanga I fiti o le kala le inkia nga mako o mai e sili aku Samoa ngai lo fiti la ka ke longa ngai e longa sister in law ngai Samoa o le ngofo malonga ke inkia I fiti e longa winga e ka kanga ko e pese ngai va mai wa kanga karso I puanga wa la fo e kupu I fiti me le nga o kanga ke fiti kulo e le kala le va me wanga o le tunu o tau so I puanga le ai au la fai fiti e ma ngai ya fe o so I va le mo I fiti
ai le o le sa o le mangu ua pe baku I nei mawhai kua inga le whainga māroa le whai mai e wa kaunga kā le mea wako mai ko le ai le wa māmur mawinga mamau wa kaunga kā sui fuanga I fiki ia pe o tūlanga nā sia tae tale tue neve api Alo whawtai. Tui wasa. Ea, whai whasau whisiri le uso wa le fuo mōle nei o lo wa vanoa le nei. I oe, wa le sai misi mai fōi. Ia, whai whone nei au whisiri le uso. Ia, waftai mo lo wa mo. Ia, whingi, ai rei whai asa whisiri lau tō whaa le maksila. Le ai sau karia ko pe le vaenga le pe on ka ko karia e kusa foi mare. Kusi wha ngoi ngam mori aku. Oi, whai ia. aku wao. E lo whai lau kusi ngā whai. O la producer. O whai aku le lau producer. Ave sao li media asiatar wha noi. Ai ke waru li media ke o ka whamai lau producer. Se pe se seri media wha koa wha mai. O le whai umai a hunt o mauranga se se iai. Le mera le o wha longa koai. Le ai la la na fa malolo la producer le tuma o fa malolo mo se masinga ko la va o mo se kongi ko mo ia e o voi nga kusinga mai va pe o yo producer le o fa ma ngi ngele ye pasia le la ko en bedi ko ka mo si kusi fa malolo ma ngo fo mo ku la ko fo mai ofisa ia per kala ngan mera le lo mai ta ko va ngo le wa ka kuri ka ko ofisa ia ai le se me poren nga kulanga ia ia ala fe siri fa mon mole sila lu malang lang kilo ko le media fi olai hen ka mai le ia kanga ingale fa di pode fa ka o turing ai inandi o ngi ko kilo mi kia fu lu le la ma fa ola o yo lo mi kia fu lu la so fa lai le ren kia ngai Olela ko ma vapo o e sila po maulinga mikia furu. Olela ko por le alo fa ku foi dele papel. Nye ke wa kupus fa la lave pe ke wa SPI nesse o do ai o fa de turing nga inendi ai fa ele ai se va ia pa mangar bai foi se upu wa so nga la fo ku foi ia va pe ai e fa maungi o se o do. Ia a poli pa la val me ia. Papea ia ai ala o mai ka ko kanga kasava ia ere se me ia papea vo ia che le follow me kanga kasava le i ka ko fright foi de sa vo ia manga ia foi na nga ia ai o ke lo ola vesilia o ko fai angi mongi me o ko fai angi le una kapila o ko le ka o ngi ro sa ngi ro ko kalaki o ko fai angi ko ka longa foi ma ke le foi fa fole papea e fai la se ka wore la fikire ma sanginga nga mumu ye ka kapia ka miki fiki voi ale le oi e fai se ka voi por me la fa ngan mara keni ia se tale tu ia siata leva si da tu ia tu vas Lei tari mai pe o rua wa o ruanga ngoi fiki. Kari mai pe o rua e u kere ia lui fiki o ngo waru Amerika u saure o la ku ngai Samoa. Ai kari mai pe o rua o rua no fiti fa mon mole. ia mau se tali mai si de tale ga tu vas Ioi, tai mo le ava noa. Fa maruru watu po mo vai aseta. Ia, le mo waku e tau fale tonu te isia ai ia sa no mai. Wakaluanga o ifiki soro kere ilo po le ale vai ingua o le aseta maftanga ifiki le kau fale kongo ko mga kopesi. Ioi, ai se itali mo morfesilia a tuivasa. Ia nga ko kalkala ko ina ia le ma I malanga foi piona ia o le malanga le ma oi ma la fionga ia pe matsila po le songa foi le ni pule o tato compagnia o motong. E lo se balanga makio makika aro. O le malanga le ma oi makio sagi pepa ave ma o mo fa urunga o le a. E fa ia o. Makere iola apa lagi baba ko ka alo. Nga ma o sagi o pepa foi do ma o le la fa urunga e ko kenga fa fiki. Yo la foi la o ko mai. Yo o la fionga la do matsila. E fa ia o nga ko kongo malai. Ei. Wow. Okay, nga fa mara vai nga ku ngora i foi ka mo ya ko me fangu vai ma me fa pega. Mara ka o finga mo me solo me fa pega I fa fo mai o malai. La la wo uma sangi. Te inga ku ye vai ngo solo ale la mo wala ka siaki mai fiki. Pero tu ranga le. Olau fesi. Ko fa sidia a tuisa. Olau fesi la mauma ma sila.
E ala sa lua fusi atu fo ilele taime te lua fusi ai tamaita i fiti na ua tau whilo ai. E o koe ia ile mangongi fo ile wala i opu tu sa o ma opu tau tino. Wai pika ki whaalongo ai kala soli. Se o pau wara me whara vela vefiki se o pe kau le pe kau fefefe le mam. E ala sa lua fusi atu le nei taime tamaita i taime wa ta te vai atu i video e pu e solo mai. Le alo le fusi le nei tama o mau matula. E ala sa lua fusi atu tamaita ai. Siata mo le avanoa e muni ai tali ale fionga al matsila. O ke lei lopo le se kaiminga kanga kai la fiki o kalua makangua. O ke fai akor sawa me wa ai ki ro fanga ba batu vasa ya tunu o lo la lampa pa ai. Ile fa siri siata. Ya o turanga le. O la wia fa longo mala usai i le kasima fa so de mao. Ele yo le perfume ma le vai, o le fa pe ka ko se mangongi fa le kongo voia. Ele yo la ko ale a perfume. Ele longo winga. Ele ai e pe fo ka ko mo le mo ka ko fa usa mo le ya ka ko fa mangongi. O fiki, o le la ko ale me fa mangongi da. Yo, pero talia tu le ai ai la basa kai mi kalu ma ko sagin ma ko karaki. Me o ma ko fusi mangi au fiki. Se va na ai la to lo ile. Le foi sa mo wan manongi na I le mlai vale le taimi to ato ai tau nuoi. Ila wari vo ia le sa pu en mako waka ma pe matsila. Ya se kalipeja pe matsila tu sai foi wa o ia le sai ko kongure o nga pu hek. O ia le sai ko ngora wari ia sa usu le ko pe se mlai vale le mlai ga fa lo. Ya. Pa mon mo le lava sia ta eri kari mai ya. To fa ya sila. Ya. O ke lo o ye o ngala do fo ye sa mo la feo ki lo fia fusi ki kenye fik ye wano ngai wa ku kenye fik le mako ka yo nga mang nga bari o nga mor ko nga fusi vodel fusi fa kafa ya pa ora le mea ko fusi ro le si o ru Ia sau no mai pesila sau no mai walanga o visi le fa pop. Ya, aftai jata. Ya e moni ya tarenga tu ibas e wa o tatu. O le tau te e wa fa tamali I mo tatu. Pa fitai tele sa o tu ibas. Na fai pu nga kai fiki. Ole fa kuanga nga ave da ku ya. Awongi ba wa mangaba. Awongi ya se mangaba mo de me pu. Le kuranga na siata. O feilo inga manta ngata fiti. Ngamba ko feilo ai. Ai ole mangongi la wai kanga. E mangu popo kai e kero ko mire sa wai e ngome wai ku pe ausol mati. E mangu popo kai fa sole. Se mangu le lo po ka fusia ko ya mangi ai ko ri are ngai ai fa ya ngai me are fa sol kula pongo. Ya benar kuranga nga le fa sili nevia. E im taimi na mato feilo ai ma. Ai mata tua I le arrival. Pula. E pula ko inga mai mau e pe anga fa pe nga ka ku kanga kai fa le. Ale mea lai kupu I whareolo. Se tato atunu I nei Samoa. Ele fia whakarofa. Se I vanga ngārka ka maasangi. Alu roa mau de kolori ai koso. Ai manga ai bakte me ai. Ai ofiki. Ele ni mea whape ngā. E mo mori lato whakalofa I kulisi ma mea whape ngā. Ia male sio manga o le atunu e le o yei se tūranga le lei. Wole le environmental fiti. I le te wina o mea ta whatulisi. Pio se tali etu le nevia fia zeta. Ya, malo five day. Siata pa mo se vanoa. Ya, se no mai mau. Io ya o tato ya le bala le a. Ya o nga yo le. Sikama I kan po le ya e mo le foi nei tu la ya le. O nei foi taimia le nga fa aftai. I le afionga foi arupe matsila ya por sunga le pule ya o tato kapani mo tonga ma se fa tua ya. La tango mo foi mau no sofali. Ai nga taile ya o le fa na usa fa pe ona fa mo mo. I le maua yo so wa vanoa mato te fatas fiti. Yo avano le au mo. Yo asiaka kasi mar kuaka so yang sa wa samo. Ai kasi mar afama. Ai on me kongre ka orka ele fiki e ko solo mangi samo. Ile tu langa le I fofanga fo ia fa na pe malanga tuai. Mo dia le nga fa tai e fa le wa nei taimi le fa tai. Te le lava ile ungari fo ia pore alo foi fasino ia rupe matsila ma fui mono tu sai foi malava no sa mo artu langa na
e moni le saunoanga alupe matasila. Mai o se ava no le leila sa ma vava ai tu langa i le olanga foi fiti. A wai pe o fiti tu lai mai foi le pe o se tu no ul Pasifika e fatum tu mo Pasifika. A le o mamon mawina. Wa o to tere le fe pe fa tu sala vai fiti, fa tu sai fiti. A yo ngore kele o vale le wai pe ya ma fu anga nga le nga fa vai fam talanga ale la foi tu. Kako pe o fiki, kako pe o fiki. Ia la kako pe o fiki manga ia kule saun mara vale le fore o sau ia pia male aru ia pia ia le pata. I le tūlanga. Ai anga o le island ne ka o le tena rau. Le ingo le island. Le nga mako iai. O le island ne nga o le tena rau island. O le island nga o 5-star hotel sa iei kokong. Nga pau fo inga o tere fale anga le motu. Nga pau fo inga o le island ma manofuanga sa eva aie le mea ka o le mamale le. Eo, ai mai lava mleva le fiti tau le ile island lea. Aseta e le o se kulanga le pe on sa no matsila. E le stulanga le tali malo ba inga ya tafala. O la mon mole la pisi au ka fora wala wa ku i mleva le ka u menga mako yai. Eo. Yo me ala nga makiri song fio ya fo ile le on tulanga a fa nga ina fo yo leva no. E no fo o le island lea ma va ai so se ko nga kuris. Eo. Se ilonga ka ape uma ia ka elenga i lunga swimming pool. Wa ma ese foi masila o mereng fa ia ta maftanga me fa pena. Yoi. Atu langa ile i tamawa inga. Le was fata la varsu senele tongi a mata mo lalo tatu samone. Fata la tolsu senela ye fit. Pe a fua fa al ma fa tu langa foi il pensini. Le tango fiel pensini ni sa mor pensini. A uku ka vale ni sa mor sela kwa la kwa ku. Al ma ka vale nga ku nga fio i fikir sela kwa la fik. Wa ku makar kor kwa. Pero tu langa le onai va nga ia. E ona fa manino voilea. Ele ai ole ka ke mi ka ka sioka ka ku o Samoa. O ke o fo se Samoa. E ila le ri ngale ku lo ku Oscar. O ke o fo le wa kuma va ku kala le anga sioka ku ku. Yo a le ngewa ma ngai fikir kan pupu le so le ai o Samoa. Sio tatu no pele. Pele lo talo to mea uma. Le tau so ifuanga. Tu langa i oloa me fa pena le wa unanga. Ya se va na la va nga sa no masila. Paulo fatino nga fiti e se mata ngofi fa filo ingo kaka fa filo ia ka ika e pula yo or tu langa na seta pe simon mapupu le tu sai foi man fa mo na tu ai samo ya malanga tu foi fa mo o le alo foi fa sino alo pe sila mata tu compagnie mo malanga fa lo alo fa tai ya me sili fa tai le tu o le la wo menino au fala yo e o ia pe tau fete na i foi lele te lua mamuso e tau sa o pe na fusi atu ele se nganga i o fisili a me ina ia te iwa masei ai pe masei ngai fua pe te ua mawaini me i ta ua le ai e o fo fusi mama ia ma fa fe lo ai e mama fo i me ye lo to mama ai le a faina le la nga awona ngalo ya o lua e camera le hotel sa lo ya e ma tu fo ila e tele na ono le lua lawi loa tele o le lawi loa o lua i foi la ngai kama sa mo ngai fenga renga hotel ngai kama langa nga sentinga mai nga ka ya fa mai siata vai su yo tauta ya ele wai ya ngala le ke vai ko ngai pike ke ru fusi mai o te lo no fia lua taito lua e umi sa ola fo ngai pe ka unu mingi kan ka yang o vai ko e yo le ya o le ale faina le tu vasa ya e vesiria tu pe walanga e mo yo le foto ata tu e fero mai wa mai la lo ngase oi la le tu le walanga le melina le na umai o mai tu e favosier malos asiata pe or kulanga nga le wa fa malo lo le kuma o le wa fa malo lo kuma la producer o ngale se le vakunga le news ya pe dal mela nga le wa fo le wa fa ngale kamari yang an mako kampani mare markan so mako nyai ya ai le ai sa awasia si bon fa nga ka makua yo e fa mau inga inalo ya la to fo mako pikongu o wa o ko koe masoi fu te mingai ya o wa ia la va ya e ko lai ki la vanga ki nga mai ka mal Pasifika i palenge yo ka makua o ngai o ke ro la vala ki la boka ku nga kala mga la va ka si la vanga yo ka ko makua ya ke la vai mo me o ngai ki nga mai o ko kilangi ma Subway ya ma ku manga o no way ya Malaysia ku ke ro submit
ia ko ngai ku uanga le ko kirenga ka makua ia ai o ke fia fo ia ke aloi wai ma ngai vai kau le kau sami ngai ka makua la ko me ai va ko voi de ia ngora ko wai kiriwa mai ma kongi lapisi so sangi fo ngai 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 kenge fo le kau sima ia ma mai ama ku la aku me ko fiorolo ya kulanga nga ai le fa pe ngo mai pe nga e ngo fa no fo ya ke lo fo ya po se fo se kalanga mai e ma ko fo official nga va ya so fo ide pe kupongi ma senga fo ya ide ayo o ka ku la va ya pa pe nga la va le ya nga e lo fa ke le si ar ke lo le lo fo fusia mai songi mai yo e fa pe nga la va ya o karia kule ila to fasia ka tu sai foi mar fa Malo. Ia whawhitai walanga o launga nuenga tui wasa e tele ele popole tele o le mele o le fusi ma me whapena mo te loa e leanga o le nāturu o launga nuenga o le whailoa e ma whaururunga o matanga nuenga ma me o fisa. Ia o te lo whaila ele fōfo i seo to rua le vai atu ia o i le ami o le songi solo ma le fusi solo ma tūranga whapena. Ia e fia ma ko ai nga nuenga lea wai porque le lavo ngai lo makua mga ko inga i ole kai fiku lima ngai lunga ele ki ma wase lima suru la longa fiku lima nga la pa mai si ma ko inga manga kere se le yo longa benga ko anga yai awo ke kango account lo makua ma ko inga tapi ai dai e sa ma ko kula fongo na o system ma ko e kanga ma ko ula ko ako ko ngol penka e le mfang ma ko kango fia nga malako kada ka o lem fainga nga vai ngai lo makum ko inga vo le ngum mera kat pin nampa yang ba kuria I help you ya ai o malam ko ave o kere ka fira ngum mera kat ko si la fia ya se karkala kule fa la kere ngale ka alo fa tai ya la tato wo ina i vaenga o te mana o e ta pai fo ia finanga lo fa dia o le tato wa au va tato amata mai le yungi la kapi o lena te lope na tau maua la ufa soa amata. Woka lo whangau ka i le mangusa moa masifaya o nga malana a pūlenga. A ua ese re tūlanga wa o mai. O le vaenga la sa ufa soa ai. O whaanoanoanga. O le whaanoanoanga o le tūlanga fo i lele o le whaila a koe whaakangi le akungu. O le ua tusi le lima le whainga malo i le pūlenga. O le Surrey le board committee. Ia mawhapea mai ua le fiso swani. O le ase tūlanga o le vaenga le tutono le tātou tunu. Fisiringi atu i lau fionga sila, ia, peho isi whiringa lo mau. O le se langona o le atunu uwalanga o ruanga i kirua i Samoa. Ina ua manu mai le tala lea, o le a cancel malanga lea na fuafua mo le tua o na boriskopi. O le ase langona o le tātou atunu o mani whawhatala e le lea sori savili mani finga ngalo tangata lau tele. Whamon mole. Patai seta. Pai a kumasa le tunu. Fai anga i mei o ta fianga e. Unu tafe a se tia iwa singano. Mali e. O le nei fa ngase. Fa tusa e disi popoto le tunu nei le ngase le o le uni la kapi. E kai peia la polengsia. E kukusa le nei ale lua nea. Alu i kausanga uma. Fai le wili paelo mosi au la kapi. Alu di kele isi kausanga. Fai le wili paelo mo le au la kapi. Pa pe ngā fo le kaua wa me ino tato polengsia le nga. Nga le alu kako milionga i kokomu. A le ai mori mau mai nisi foi. Fai ngā maro mo vai. E toi to tongi o le mea ngā i loo o la ngā o ina siata. Mo kauwa le ai maro uma fau le kalanga ngā fai mai. E toi to tongi ai le polengsia la ngā ia e ka alafu. I anga kupe. O le fesiri la. Ai se ana le mawhai ai le fast food tau tanga uma vai. Pe was food lima tau tanga uma vai. Ai se anga le kupo ele ngā mea. Ai se anga le mawhai ai le polengsia ngā kokongi ngā mea. A le ngei a whako a konu kau sanga mo fo inga fo lea. A le wa mai umar kala fia le fa mai. E koe kokongi a whawhetanga happen se mea pe ngai kokongo le konu kau sanga. Ai luas fumo kau sanga pe fast food sa kau awa me sa kau mai e whainga malo koe sa iai.
sa ka kaulanga mafai al poringsia ile nga uminga ngonga ko kongia nga ikala ale wa hoso fa fo sei le ala e fa pe nga fu le mele tupu I le mansamo o lo ulangona fa atangata o le tununde ele ai se me ala fia I wole au o le pulenga e kaua fa se fu nga le pulenga o le e me fa ka inga ko wa fio ese makala ese ko au ai sui mai se pulenga fo o le mea o le ase mea manga yo kongo le yungi alinga fa kanga o sei kali mai pe e se mea manga kong o kafe ai se meri ma se suatu su ia alinga fa kanga o se ku ua ia le mea o se mea siringa manguia ngade manguia o le ia o lo ka ia le yungi ai len kanga na kapi ale o ke fa no ngongo aku kalo fai na yalo ma fa na sa tu I o lato tino ya so ye le au pe o le fionga ya to le fo enti ai lupo au mua o lio falaniko I lato mane sa tu I o lato sui po maola le au ale pe ese o le wo mai au net pol fai le au kanga kasa net pol maka ado pinko mai fai le au ai ale ngofo anu fa ngau sa e mo ye le mena le kupu fiki aka ko oi fiki pa ko va ai le o maka e le loro langi ngi povi afa fanga ngi I fiki e ngā kua pia povi runga ngongi, e le ingi vau. No ngā minga, e wha pe ngāne mele la ka wari ari mai, e unga wha le kongu wha pe ale. A o le kua lalo a ia, o lo sui, e le whai ai fina ngalo, o le atunu, e le a ia po i diwa wha pe upo le atunu. Ai, o na utua lalo, le a e me whai ngata, i tō wa fio, e se se sui, e se pūlenga I kokongu. Ai, wala aunga ia ka maari sa tui o lato o la tulou, I le au I aso ia. O mai oka. Se mea inga oro ka fia fo inga ka ke la fo kupe I mo ka fongi e fai ale au la ka ke va ia ko la ko mai to le fo ai lupo se mo stiti o le malu se mo stiti tu lo da tu so o mai halo mo fa na uia nga ku yo la ko so I fu ele au o mai da ko e fa e va au o ese ka ko ia au pinko ma au housing o ka ko e vai le pinko ai ka ko ma o le fam pinko ko inga ia ma ha yo le pinko ai ku e vai ka puana ku I va sa vai e o fa ma ko pinko fa kai nei tamari ai ka ko o mai o ese o mai ka ko e vai a ko pinko ko inga ia maoi ai ku le awa ka meki o le sa la ka pi sa we fai la ka pi ai le fa pe sa we nga e ke ka alo le pinko nga sa le wa I le au ia la o tra le wa ma le pasingo le fong pinko le ke le ia sa uta la to le cha tali ne fi alo fa tai fina ngalo sila mau Pa tai mo le avanoa. Ya. Ai le fai tua se manatu. E mo ona, mo mori ala kanga whaafitai asiata male, ma maru fo tato lau ne vai ngale ftiafi. I si uso fo I posta mari I se umanu tusa, ta leni ta fili, ma siona tua fine, ya mativa ta fili ta nuvasa. Ia sa fa pionga ma ko fe kawil ba va le nanti la mama. Ke no asia ka mo le mala fo inga. Pau yo kanga o ese masa mo aku fiki. So le ma fa kanga ngau da ku ewe mo fiwe fa nga kupe ngi le uma ia or tulanga na mo modele nga fa tai sita mari mo ku yo mo fia ile kulanga le ba ya kwa fa pe boy ko fio la va le pe fa le kuma e ia ma wa la wa le nga le wa lu ewe le kuma I fik ia mo modele nga fa tai I tangata no so tatu tu no vo sa fe lo I fiti o le fa ma wo to swafa na I fa le tu fa fia nga o na I uso ma to fa fine o lo nga ru I fiti io ma o nga foi fiti le sa ma to fe lo ia na ia no puai sa tala no ai ia ai sa ma wala ma fia lo mai pela la to tapo inga so tato tunu ma mo mori ma la to nga fa ftai ile tato por kalame o le tauta ia I lungo le la ta le Blue TV ona o le tele o ni vai ngolo ma fai ona langa atu ia o wale no fosila fio le tunu so se tu le la lang ia ona ole se famtalanga le tato yuni la kapi ale sa no mani no ia le fionga al minista tupe o war tu inga le wo fai le kusina ku le panga avele ile la kapi le la rolang vole ai se kupe nga mai le pale mia ma le ma lo sa mo ole upure ma lo sa mo asiata ia fia I maka ngi ka ko so se sa mo o ala papa a so se atu no la rolang e la ve la le upunge o ma lo sa mo io o makua I fa leanga ka ko inga ni io ai ngaloi le kele o kupe sa mafainga lafo ile amatanga
salva kwa mamangoko salva kwa mamangoko yo le lo porque lo kupele mango ko le vai le yo yo o lo wingo lo kala le fai o te whalua i nai whina ngalo rupe matisila. A mai ka mali i ngei sa pikingo le kālonga. O la koukongu ia mala malama le lei. E le ngaka saka alo. A whai hoi whiwhiringa au ka alo. E a vere wha mua mua i ka maiki e loa mo wai se kakou ai. Ai lo leo mai, ai lo le. Langa wangingi whakasi mea. Wa amare polo kiki ngingi kongo mengi o kālonga. Iyo. Wa amare polo kiki. Iyo nara ka ua lea mea o le whakamaa. O le arka ua le whapeo o sikoinga le whakamai. Ia awa ia kua o le whale kongo le mea. Ai so ngofo. Mai le loa po le ale mea le po le ala vase mea o muso yo ese. Le ko akele na yalo ma whana o le tunu. Sa tau tua le tatou au le matsabo. O la ko kongo ia, peon sa noa ia rupi matsili. O la ko kongo wa ia ka kongo wa ko sa wha i kulanga ki. A le mea le pisa o mai. Le o pisa o mai ma pi wha akakala fonga le. E tūlanga i le sailinga o tupe. A se atau taimi ale na e saunoa yang nei le fiafile i le tato porkalama. E mawhai o na whaalu i lunga tato wala ata o le Blue TV, ma lunga tato ta iae sailinga tupe. Pe a whaapea yo, e se la kou ia, ukawa aia kule oso maua lunga o kakaka, e lango i lo whingano. Iyo e. O le anganga kongu ale o se sa mua le lalo langi. O le fia lango. Pe awa aia kunga, o lo le leinga whaakingo le whaonga o le afu. Iyo, o le afu e o. A le mere i pi whaakalonga i vai voile le lawari i le whaingo le mea. Pi voile le wafai au ngoa ma se magu. Ia, le wingo lau kala. E le amai a voile la kou kofi le pale menge. E se ala pale menge e se i le yungi la kapia le ku. Ka koge i honga le au la kapi. O ke i oe aku ma si i lo rima. O kaunga o eser pulenga le. O kaunga o eser ko miki whaafoe lea. O la kongi le wale angai mea. Iyo, mai le kakau anga whaapea mai. A mea, ele ai, so ia ko kakau ki ba le ai. Ave eser ku langa ia nga o pale menge ia whai ko whai pule. A le awale ku e ia ku kusau mai ele atunu ui fina ngalo whaadia. Le si ilo ulima. O ke le karia ngi kanga whaapea. Mai la uwa ia ku e laki a ingi kupe o so nga kupe. Ia peo si o manatu lea se o vai nga lea seta. Ile nei vai nga le fiafi. La fatu lea vano ila soa. Malo whaftai mau. Tuwasa, ia, o e nei te alalama papa au se talia, o le a sau wa ai mamau mai, ai mai se foi, o le tūlanga ua tupu mai, ma tūra i mai, i le whaingo si tatou manu Samoa, ma le vaenga foi le pe fōringa mai la toe whaanga i fo e toe tangi le tunu, ma toe su e tupe le tunu. O vai lava ma le whangoa ngoa kele i le kako au i le sunga whaiaonga, ia e mai se lava o alo mkama whanga ua se kako ngu wai kukongo le au de la komwhainga i laka makamaka kwe i kālonga mai kālia i a whapea fwoi kālonga ma wai fwoi le au le kālonga lua i a ka io Spain. O Spain a? Yeah, Spain. Yeah, Spain. Wa ma ngai au ma ngai ale le amakanga fou le wa amakai wa o ten on narka ko au i a peka yangi. Le fo osor komeso le a ale preskenger ka ko au i a malanga lau. Ia ole ola uia kala mara kilo yai. E fiu lava ka ko fa ku kala uma ko fewa karinga na nga fai. O ile mo la nga ku pe ola ngi kangaka. Por fa fen karen o ese. E ka ke fiu ala uma ko ai feu a karinga. Lawa fai e vai nga le lu poder ko pia. Si ko pe fassa ya re au vali. Kaya awaka ke yango ka ku yai. Nga foi o ile o ma wai ku pe e ola ngi kangaka. Yo le ala nga sia tau whainga kai la koua o nga wha maa muru e se male awar. Ia wano nga kui upor kusia ara ko inga papa stuinga ave yo le poda le alala. Ta makala warka o le broken. O lang ewo ka pori. Por mea i broken se au wai po se broken George au wai kamera kapi. Ia pe broken foi le se ponga ai kamera kapi nge ke u fale kong le tu. So le ake wo mamarkal. Le wa broken le Samoan rugby. O va pe away. So broken yor ko nga me wa le sa awai. E foi ma fu nga ngalinga foi de me. Wale ai la wasi se senga la ko mele wo fai kusiria. Male la ko kusiria nga be yo i kai yor malo kele o lalang.
pa mai ele hotel le la fa mau ku mai ya king sari sama malonga masio po ya kamira pa mai ele ola ko wale ngo fa ya lipoki le yo nenga ma voyo ko ya fa ko pera chinga era bu ko yo mang ko no ko ka penga le motel ya po ila ya ore fongo ya ai manga ya hotel ya askoingo o kwa kangalo angkele ya malako hotel ya akan wa ya mole meore on faida wara se man awar palaya me level awo o mai ko la kapiwa ba ya lo ama ka manga yer kampanya as kama folo mas ya le fo bo so ngi komeso ya o kale do se o makwa pare kong wa ko me ya ai dia la ku wa kwa ngai ka ko ilau to fa siata o la bole por ka ko kap kengia la la ban me iro singalo ya ka ke fa ya la baru por ka ko mo le sio ka ko lo kasian fa ya me uma ya sa ya foi dia so aku dia sai foi man ka pura malo fa tai ngalo fa lia fa popo fo yo tau ngalo mana ya tele le vai ngole o tau sau no ye mai e pele pe for ma lia sau no ngama ele ai se fa mai ka ko fa sa ka ko ru fa ngo ka ko manga ku le au la ngole au man ta to botunu ole au man ta to botunu ao oino mai ingi usila a lo lofi ia ile ku ia ka ki fa ya kwa le lua fe sutasi le World Cup campaign foi le ia na matua sau soli angi usila sau soli Australia sau soli ia America ma so staff io awala nei fa pe mai se tanga ta ia ta to wie ia tunu i fa fo tu lo na ia ta uso o lo fai masu ta to ma sa mo umala mai langa ile ase sa mo e fa pito fu le au ia fa pe nga o e ko ngo sa mo ai mafu anga o utango o lo fai atua nei le fa so a mata sila ma fa pe to fa tu vasa au ko sila ngai me ku le mai e ku pu kongu ar kai mer kap kengi o ye sorry o fai a onga ale fionga ya mase and to lo fo ya mase mohonri because wata uolo na swafa matulanga ai e mo mia le mana mala mai fo yo ngai kamai e mo mia a sila ngai o lai ai le ki nga le lilo ko kongu ole poat ore kinga mai le fi mai lango I me pio ore kinga la kinga leanga ore susunga lava ya masi sa matua fa popo I mangisi o kamaka alu sa matua fa alawi lo inga le misuse mal fa le kongu o konginga o la ko makupe ngala ko maua mai le afu ma donations ala tunu mangisi o kungu sa fa yaku ile campaign fo yar man sa mo lo afsu tasi wanu la su ka ngor va akele man jofo so se kaimi ai karangoa mai ai media ke kele mar kungu mar la lo langi a ko ile corrupt mar fa le kongu man sa mo e always la vai refer mele e refer at fa karangoa ngale now lela wa ko kongu sia ka mali o le fesili e deserve mase le ave io se avangoa e faya onga yo man sa mo after ilanga fa karangoa nga fai ma campo live. The answer is yes, by all means. Ele ise mea la alai fuanga ngale makuaku ua vangoa ile fionga ya mahoni soka e alue faya o nga ileanga e fua yonga ko mai malanga kaukua maonga nga va. Leala o se e ilea kamari I kokong. A makalanga campaign ma ngaia ia. Fako ilalo le au tia wana I karia. Fako ilalo le au Spain. Le fo ila tatou ta pena tu le tatou Pacific Nations masangi. Ai o solo marmelea. Eliota sa polu fa tait fa manatu mai isi to tele le fionga ngaftasia Eliota foi mono Eliota sa kasi deva tangata fo yo lo fai lava ma advocate le temilini. Ile itu langa tatou au le manusamo. O winga la le fa to ila utala. A lela o ko o mai ia a sila ngel fa ka milongo le mel nei sila mauma nga o sor kusi o peise kusi fo ile e o so aku a kali o le mafau fausa ia e kali mai o ile yungi keli e kali alofa mai o sor me mongianga nga manga o kongi aku e fa pe mai ia le mother uni fo ngale po le lakapi the world rugby fa pe mai ia okay la Samoa what can I save you guys? La sefe mat ko malanga la vaku wa me ia lenga li pokia le Radio New Zealand. Lenga o fa ngolongo i lenga li poki mai le Radio New Zealand. Ole mafua anga lava o lo mo miai se kupi. Mua o pasese o kamaka alo e tuai lua
o kokongi o kamaka. O le mea ngā le ua makua skulou are ngangana ua sa meme. O le whila koe kang, le ala ua kongia kui oi perkangia wa o le iai le ofisa uku. Kongia kunga, le ango mai ka ko makai le nga wha makai inge inga ua sau. Le ango mai ngā palangi wairo ilo palangi po le ar whaka ua ngā mea. O maloa, ai whaasanga e ngā ia le koi inga. Ko wai fia me. Ko wai fa mai me foi la le mau ade ngofo o malo ka ofi umala ko support bla 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 le la ku lai mai fa pe le yung o ka ko vai ka ko ye o malo le ai o mai ilanga plan longa ko lu por game plan longa ko lu o langa mata up o le aka ko fa yes ka usala online ai fa nga ai se lau ko sang o mau samo o ka ko vai ka ko ye la fa nga le fa ilonga ino se lau ko sang o mau samo e su e ai se kupe mo ngai kama ia e fuko kore kai milengi. Ai whao ngā aisi kama o mase, ma Henry Walker. E koe sau whai lumo re camera, ma lumo re mic. Ma koe wha maka sala mosi kama. Ma koe au ngangi le akungu, koe alo lofa mai. Wa tato wai tato le whao ngā e nei tangata. Ola ofisili la e toi te talaini o tau whina ngalo, tato il me ta upulea. Lau sunga rupe maksila, pa lau whionga rupe maksila, anga sofo ilo whina ngano mau. E fe kawiri kua i or malo ni melea. Se mea e tala whea unga, le ku uai e kuila epa ma le lako upoat, o fia me malana whai ngā malo, onga ole le haio se kupe le yungi. Mai le fia ma le fia kausanga o sao whawhai e le fia o ese. O la so whina ngano. Ole moni pa watu. Wai mo ia o le fu ye pisi ai te lo fe au mati tilo atu I tau manga o le au le tatia mai. Ele o ia se ai a te le malo ile au te nei. O le tatia nga le tatia le au man sambo. Wa ka wa inga independence. Mai le malo. Ele ai la se mea la tatu. O le mea tonu ale sa oita la lo ma tu mo to ina. Wa sanga vale solo fu. Ma afia I fua le ma ave le fua. Ma afia I fua le whainga malo. E le o iai se a ia le whainga malo le mansa mo te pite. E se tona tatianga na iai. E matua moli ma watu ma le whamao. E le se me la a pea I fua le pionga tapa pito. Malana whainga malo. Ngai ese na ngai sila fia le tai fono. E ese le kakianga le mansa mo le kakia. I le tai pite. E le la se me la a fia I fua le pionga le whainga malo. Whainga malo le tu man te mine. Le ai. O lo le nata to nunga la sila fia po yes. E le o ta atia, e le o yes tu langa fa pena o ai ai le malo le mansa mo te mine. Ai e moni ai lau sa no. O le wa sa le me le wa. Ma va ku lo fa no ngai o I le mala unit. E le o karia. E o ke ia o fa sanga mai lo fa sanga whainga malo. E le ai. E se le ka yang ale ka kia ele ta tia kon mansam ke nga sila fia ma se ma tai ole au ele o yai se involvement ke le mai le ai lava ma se fia ale fai nga ma lo le mansam mo te bidai o sa u tali atu le ai mo mau ma to telo le tu o ta tia ngale na la ye mansam mo te bidai ma fa lo no ba seta malo fa tai sa no mai mau Tata tai mo lava no le ka ko e kongo le vaenga le ko inga foi lea fa mai le se so songa malo le nga fa magingo la va il mil stau tu la fiora ya la ultimo ia a fo le se vai e silia male lua milionga ili se furu lua ma singa kalwai lo winga e silia marka I lua milionga le ave ia ka usanga kasi e so songa I ka penga ngale male kele o isi so songa ia sa va pionta o le fiora mil stau o lo ma fainga ave ia ima au kere rola po fere mere ava kuma ave ia o le mere ava kuma mai ko ngi la ko lo ye fa ila ko me mo pa sto o le me mongi ya stalo toilet tu o le me mongi ya a le suir pulenga a won ko ngi sta ko kupe o le alo tato vale a lofa I alo ma fa na le tu lai mai fo yo nai tamari pe na ye am lianga tele prime ya o le sunga ya mahonu tu lo lava fo I sofa na I tamari o la to ni sa ta alo ma ave fu ala tunu I taimi fo tu lai mai ta alo mo on matsamo le wo mai ko yo e faila to ma fa urunga au ma po fa ya onga ai ko yo ki ale me la wori e fa mal malu mai
O le wale ipiko sili yanga o kere mea. Lau kala sa o pe ona mali e lau sa wanga asiata. Anga faa pea o a sui lea wari e ilua. Kal kongu mai ngā whaia ku ngei ai lea ku nguu. Le lope mala mai fora soka e au ova male milionga le fua e le tunu. E fua i tangata lo mai moa ina tato Porokalame le taimi nei runga. E le ngata le Facebook au le YouTube. Anga wha apea wa ese la wari i whai porkiki a le lunga le vava ainga ole au. Wa le vanga, ngaka kala le vanga, wa fia soani la tunu. Au la wari i a le whala pilape. Le te talo a toi wha ngata tato Porokalame. Wa ka kaunko o ese. Se i soani yaku le kungu ule au. Su yaku ngisi ka mali i olo o yeto mai o ako e vava ai pulenga kako au. Ioi. O tūlanga nā seata e whapi e whorfina ngalo lupe matsila malanga whanalo. Alo, whawtai mau ia, tui wasa so whina ngalo? Mele wa le board there ko kaula kapi. Le asi se nga mana nga ngor skam ki voided. O va ko fa nga fa sa fa yu pu the boy. Ya marka miki. I can see the boy. Ya ko le liu mai le ka mi ko fa mai. The boy see me. Usala le ngor nga me. A kere ku per ka ko aula kapi. O makua ilea ngo mai ka ko aula kapi le malo. Ai ngonga le ai se ku pe ke vai pe le alo so fo ku voided. Ala kwa pasi me nga ka tu nga la walu pasora ko so ore le malai ya pawale be ya kya wa ya ili se me la ka pa vor malo ma fa isi excuse a ore se me ya that's enough have a rest ya o ka ri pu nga ba ke pe o ba ke si wo ka ko kala pa ye o ma ko fe wa ka ri ngora bori ya ma na pa lo alo Have a rest and have a Kit Kat. Have a Kit Kat. Malo whawhitai o rowhina ngalo whaalia. Ole vaenga mana ia le ua whea walanga o le whawhisiti. O le whisiti la walunga. E whawhifea o na whawhore maka upuna. Lua. O ai e fofoa. O whisiri ke kele ia. A lea e lau walunga e mawhauwhau. Walanga o lea ua kako kalangoa. O le whaamai, o le ese, yes. O le pasenge, malawa ke loa asu e marise lau pasenge o Samoa. E iwa kesi male iwa, pasenge. E o i tangata e le langolango inga tulou, e le support le whainga malo. But when we come to the lakapi, e le aise poro kiki e whaia ne melea. No poro kiki e whai le maka upu le, o le maka upu le, o le mata upu lawa i tele le atunu. O la ulantala, e io e maka ngaka, e aro lofa le mangu Samoa, wa kaunga sui le uria. A ora ofisili lai le via viringa i se i kako whaasoa. Whawewhenga sui. A o ai le maro si anga e suia. Ia, se i kako whaasoa mai. A o le hafo i pe ono tupu ai se manatu ma se aikia po le alava. Walanga o le wakako i o ngei se kakaunga sui. A o le fesidi. O ai la e whakupua le melea. O ai tonu e iai le pule ma le paua ma le e mawhai ai o ngā whai le melea. E au ngoa mara koe whakarikari fo i seisi fo i whai ngā pāroka a le la kou lava po arua e pe o le mena lena tupu. E toe vouti lava e lantou e vatu le ingoa ngā vouti lea pla kusa o le a o kokongu hai kokongu i le wari ia. E ka ngā leo ke kele fua isi e wari i pāre mengi. A o la hai koe fe, o la kou wala hai koe maa fua i whaare kongu isi mea. A o le fesiri la, right now, right here, e whawhenga sui le mele. O la hase whinga ngalo sila ma tatou whasoa. Papai sata, por vapsiri. O le fisiri lea, o se fisiri nta ua, fisiri lea. Awa ole matanga luenga, ole pulenga lati, ole lalo le minsta talo. E lalo o langa pule au. Pai kai pea ole nene kuku pai i kai keisi a tatu te tala noa so o i tanga luenga leo. E kasi ar ka ngaka e kakala, loka i negi. O pa i keisi a. Ole fionga tamate pa mia. O sana sa noanga masanga male lenga. O ngā mākala leo ngongoa kanga o keisi sia. Pape ngāna le mea. O lau
ma fa wa ia na wa minsta e tasi ale leo e fai ele le pulenga le ila kapi ele le wali ia tulo ele o tamari ia tulo na tu sofa e ai a mai o le minska le fai nga mi o ko e sui ele pon ai a fa pe ka ke manga nga o pa no ka le ku o ke manga o fu ia e pa no ka le ku i se pulenga fo ia pe fai vo el minsta le ala nga ka o le minsta o manga kua ile vevingi e ei le afio anga nga vevesi i o le koi inga e sioki ia ka miuma sioki ka miuma o langa ia nga ma o e ola ia e sioki e fia ia sioki a alu le ma ke sioki a alu i o fea nga ba alu manga sioki pa ia kuna koi inga le e amanga ia as koi inga le mano sioki i le fongo le pai ka kongu e mafai anga fe au le koi inga nanga e makai e vai makai bo ie ele ia i le fongo ache va anga se fe au se koi inga le sa i le fongo se i fai ako i se ka sa fai lo koi inga i le fongo u aku no mare ba ngor koi inga le ia fai sa kala i le to le alu lo mare koi inga pai wale i lo le kala na fa kia ai alu le ma ke sioki alu le sami sioki alu le farsa sioki o fe ala ba ke sioki o e to vai ah se ka kala o e to vai mi ngor ka koi inga le nga to vai nga i lo sioki mi ngor kala Ole mea langa. O mai le au fai sioki, e fai le au le yungi la kapi. Ai o ese ka kou ia le au subi e fai kanga. Kulo, mai ko inga e fai kanga. O i kai le mele o i lau fai e fai kanga, i kai parmenge. Ai o mai le au fai sioki, fai le kako au. A ole kali, o la kali nga siata, o la kali le nga fai e le minskal fai unga le case le. Minskal ka longa. O ia i le pule fai karia o le yungi la kapi. O ia foi e kasia, i le kau fa kari fu po ai. Ia a ole sai lingo le por. A le ko ke le pe pa loka i le tunu pe a ia o sa nga ku ala lo. Ai ole minska e ia fai ngol. O nka upule. Ia o sa tani la chata. Alo va tai to vai nga. Ia si ka ko ia mau. Pa tai a chata mo leva noa. Yo. Or kulanga nga. Yo. Ore siku. Le ai le o fa pe o fa au po tu tasi tatu tano. O lo wa manatu po i dem so vai vai. Sui fai pule e ko ngore port le. O ese uma. A fai ga kanga ese le presidente ba. Ia fai la le fai pule o le malo kula i merkai mingi. Se fa ka ika. O i fai pule fast le ko ngore port le. O tita fu tu lo lava sofa. A mo kula ese ia tita fu. Se foi tamari o leva fo ilo ntura mai mo kula ese fai se fa ka iga da bodi ia o leva ku no la bodi ia a fai no la kula ia sui vai pula fast day ko le port ia e vai ia kwai le ia mo ka lo la nga ka pe mo ku mai lo mai vai wai pe ia le mere de ingi e pe ona mari e foi de o le ku ko mai ka pa le mia mar kiol pa a mo ku sa o ka ko yungi la ka pi o le i le pikor fanga o le o makua i maku ku o ngā lala whiwhing. Ma o lai leo kāla me ka meka i pare bia le. Le kūranga le. I o ngā awhia makua hele maisi o lo whiwhing. I le kūranga whale kongu le. E o makua i loa a siatara whiwhing ei maa. O le ka mai kiki ngā aru. O le coach o le pālaki. Nela o wala au nise o mai ka alo le au rea. O wakulo mai ka mai sa mo e nasi ka mai kiki le i ure le ila ngā onga. I o la ngā onga se kūranga mauru. Aku lo fesi dei o ia le muri aku fesi lo e vale. Mal coach ai por palang ile le wa ia le. What is your name? Famelo makavi. My name is Pio. Pio. Yo ele ola sunga seta. Yo. My name is Pio. Yo fesi lo mal coach. Can you spell it? Yeah. P E O. Yo le ala kusi lo ila lo kusa le P E O. No spela vasa mo ir ka magiki ai longa ingo ya so swangi fo lo male ma la fo ma assistant ne fo e kusi la o le ko sa mo PEO pio ya fa mai lo ma ala coach. Can you pronounce in English? Can you pronounce your name in English? Ku war ka magiki ma fau yo kilo ka magiki ko le kusi ka le kusi no fa mai P10 yo
Or kulanga la nga le wa ngai asiata. Yo. Wa ko akele ya ngai kamaki ye fi wa ko wa ya pite no le mo fi wa ko ngone au. A ti wo polo ka lo la ko nga fo le ngor kulanga le. Yo. Kulanga le or fa le ko ngumer ka ko por. Lea asiata a fa pe va venga sui le por ka ko yungi la kapi. O la le pite ne le mo fi o ba ye le skala mor ka ko au ma fi ave ma be fu ala tunu. Ma le ga fa lo alo ne ya fi. Alo va tai piten moro finga. Ya tu vas a. E mesa o piten. Ele tato fa soa. O le facilidade pe o le ase fofo ai le ai o le facility. O le wa mau o le fofo e ka kaunga o ese. O ese sui uma le poa do ese uma. A o le facility. E fa fe fea langa kupur nga mea o ai songa ma wa ale fio ese o facility ale fio ese e pe nga esa ngo so ku vasat ka ku fa so a fa auru malo ma fa karinga feu malekia o le ha o ai la ai songa pawa po songa malo si anga po se lavea ai po le lava le upu ave lea vai e ma fai o nga fai ase fo fuanga le tulanga le o le ala wo mau ku la le facility kwa manga i ar fisiri ora kari. O le akungu o Samoa e fofo fa fika udi dea. Le anga foi la le au Samoa e le se au sparmengi. Awa ele va pe aka alo ka koma Samoa yo kaku ele. Ka ko vai le ye ka le ni se parmengi ke vai kongol malai. O ka ngaka Samoa yo kongol malai e ka puai ka alonga Samoa. Au vai nga masir ka ko au or ka ko nu a koa e kapua ia ka longa ka ko au or ka dia la au ya o le ku nu o Samoa kupu makamari o la ko e fo fa fika u di dia e oi awa alo ko kasia Samoa la fa soro ke e ave ese ka ngaka ia o ke la au ya e ma ko e ma fai ya Samoa a ko o nga ave ngi la ko mangaku e ka kau o sui le mele ku eser besi sere fai ngar me sa au ro ka res kam ki king fai no fai ya o pa ku fai ya o nga in masenga ya piki mai o ko se upu ye se so o fai upu sione dash ia pia ko ya o e po so fai upu nge por na por sa por ua ai filo lo mare awe ya ku vola kam ki fa mai sione saaru ya pia mangaya sione uaru ya pia mana ai kui fala kama fa si masinga vai mai pa ko ka mara ba ngora awe fa mai a pe sione awe ya pia como kuate ko karnela yu ma ko awe ar ka ko au ka pin mera wa ngai ya or kari nga alo awe ya ma lo fa Taftai tele lava ena wingo la utala ni macha upule nei. O le fofo o te au re fina ngalo lupe matasila. O te au re fina ngalo tui vasa. Fa pe fo fa popo mau. Waka kaunga la vea ingisi. Ele ai ele o le la vea i o kele i o e le la vea i e koi aven kupe. E re kaimiri ngai. Tato woi mea se sao. Fa marulu watu inai tamata alo. I pea mai wa ese sa matou tala e fai atu o le amana ia outou le ai. Le angai peina fai atu. E le leile fai o le fuafuanga ma le fai unga. E se fea ngei. Se fea i makai au. A o le fai so o se fai unga fo ilele uma enga o nga faa malie ai mo se kaimingei. Ai o mai si fuanga o lalo vaoa. Ko e sei kia fo i makai upu ravar ngei faa pea. A o ku maua ya tangata nei. E le fea la nga mea. So le mea la le ya te au ia mala utala tu usaoa. O le fofor fa o le meka kaunga fai. O le fo te fesiringia ka makuai. Upu mongia nga mara upu kaukingo. O le fo te fesiringia tama tuai ya le lakapi. E le o se kaimini ngai e kaunko kuku mai. Yeah, it's a straight challenge. Ele o se kaimi ngai ko ke kuku fa kasi mai ai. Langa ole ia ile mafukanga kama kuai. Samoa ngi usila Australia ma fea lava. Le vatu na fa ilangi fo longa stasi o toa manu lakapi sunga lo langkoko.
Wa tele i lātou wa whaamawina le lātou tāleni. O le fisiri la. E le mawhai fo i o ngā kūla i mai ka makuai lākou. Ai o loko kasi fo. Lenga a whai o a uma mea uma. E mawhai ai o na step in. Lenga o le wofia. E o ai. Le akungu o le vanga. Kira longa ai anga ka whai aku. Ngā o ngā whaoso kua kako soro ke e uma. Whetoi ratala. O le taimia e whai atuai Samoa, kako soro ke mai ruma o le yungi laka pi, ia wa ai mai ai o lai mo kua kako soro ke e ako e ese roa male. Ke roa e whai aku ai o ese, e o mai umara kungu. Yes. Ai o le winga o la uptala. E te tau fo i o na tau solo musa mai. Ia, kulou e le whapea o ia le matapia le manaia. Awa na ioti tuani o tau whingalo. Ka kia ia kamari i makamakuai le ka pisa maunga i le mau. Ai fo isi kamakuai. A mumu i kua kuloua. E nano to whai atu. Lenga awane mawane tātou le me fo i lea a sawi i wa i a alu i o. Nanga i kele fo i ar kwa inga skaidi nga. A fua whare ma fau au tātou i le whasi fonga fo i o le nefi afi o na le tātou taimi fo. La se lau kau sanga ka ko yungi la kapi o ko mo mai tato au va neve se lau kau sanga le la kapi Samoa ai le se kupe. What a shame. What a shame. O le ale ngai se lau kau sanga la failonga. A o le a la se ka uleleia ma se makaki anga fai mai ngai ka ikai. A o le a la savalia re se lau kausanga wakakau o nga ai se fale fou o le yungi se ofisa kuko kongo o le yungi wakakau o nga makua mausalingi development wakakau o nga makua i laua lunga mea uma ai kako celebratinga re se lau kausanga re su e o se kupe e kau avere mang Samoa. What a shame. O te o fo le mamao nei tangata. E o forsi o la kovia, kulou. Ia. O ke o fo ngei ka ngaka. E fai la utala. Only in Samoa. Ai lewe tualewa no fai ulea e. Tūranga fo o le tātou faso. O le upu mangingo ma le upu kaukingo. Only in Samoa. E le ma fai ngaka lia ka uvalea. E nga o Samoa re aku nguu. E fai aku o faale kongu ai fai e irunga. O le pālangi, ngā o ngai loa ua sese, ngā o ngai loa ua sasi, kongi lo iko, ele i whai aku ka ngaka ua kongi mai kongu, resign. O ese, ai ngā o Samunda, e loto lava i le upuia, e loto lava i le tauvalea, e loto i le maasiasi, e loto i le upu, ma le fai e yokala, ai ngofo a whakaringa kudi. E ngofo whakaringa kuri whaale kea. Tato vai tato i. Ia, la whatu le neia wanoa sila. Ia, i sau noanga ia o te rofo ia wanoa mo tātato au waa ia mai se update o le tātou mo tonga. Wa wawa ia kwa li i le maeu o le tūlanga la walunga o le tautua le tātou mo tonga. Ai mai se fo i o le tātou au nanga. Ia, ma tūlanga i tātou me o malava. Ma moenga o ngofoa o tūlanga umala ese le laua lunga o le matati au waiai. O le fo i tate whai atu, e ila tau na meli mai whape mai pe mawhaina ora online, le tūlanga o le whainga o le muatonga ona o le tātou. Ia ai la fo atu, i sau noanga ia ma tau runga mai eina inisi o tātou whapitoa. Ai bisura sau tamale na tātou wa o keilo o rua makua le popo le ingia sau ka makaru leo i fiki. Mananganga whaaloano. Patai e siata. Tam whaila vai, ono tui tau, nati le tātou taimi o uloa, o tuai le tātou taimi te o tō mai le pūra le tau samaanga le whiongan, ngā whatasi a pui mono, ka pē ua mai mako ke mama le ori ia pe a a vea le nei tū la fia siata, e asua tu vai maru, ue mai whina ngalo le tunu, o iei nai sasi la eti le taimi le bisi o le asa tama, wa ave se ai o ka isi wa ave le moe ngai lesi wa ave o ka ia wa mawai le menanga o le unga ri sa o ka le la se ki mo wa ave e ka ngi wa ave wa se solo mea i le bisi o le kiri o le asa tama o mawai le nei ava no fa au te fa amaru nu atu i le atu no a o ia i le nei taimi nu ole
whaamalo atu angalo ia te au no whaamalo si uso ia na nei vangi. Malo le malo se tasi uso lo whaapeona tau sini o ilunga le masenga le vaenga le poi kuspa. Ia manuia lo waro whai bauso lo whatele atu po kalamele tau tai e ilo pionga man whalitua ia lilo mai aba maina ma le ainga man no whaalo te lai mafuta mai nei te pile pionga le li malo le malo o lo whaatau te ona tiutele tatou tamaitai pāmia. Ai ole ava no fa au na si ata le nefia fi wo fa nga ina ile nei tai o te fa maru atu le atu no o ani o mato fa le tono le fa nga luenga o le fa le tono ko na wa ni wa o fa ya kula fa nga lo o le o ke sau ui makangi ono ya fi o so fu o ma ka wa ku le atu no le wa una ai le manga o mia sa o le kala ho le ale sifi le sa ula ka wole there's no room for mistake kama kwa maka kia le mea o ya ile woni ile sfali ka ka mai ngi mea ai la fa ngano mo sa sa ye le woni ya mo ngai makiri ba ai o le nei ya fia siata ba fa mai a se fa matala ngota to fa pito o mana watu dunga go le to ele wai o tesi o to HD le wa matala le fola ale Blue TV po le tatu tau ya wa fa la vi lo atu ye tatu lo a o mana tua le vevi ne tatu ye meo mala vale o le koi inga wa fikus fulu mon kupu kausanga o le koi inga fiku iba ai ono iba le lo matua ono valu lo mtu ai vidi mai kama ki New dai sau ya mame tafao mai an makauria la o le fo ava vai i le ngari mai le fia o kausanga pa pengei la le fia pengei uma le fia nga lu nga le la le uli lo maku ai o le fia pai lo le loko ko inga mana nga fa nga ule pa ku o le loku la e ka kalo le ko inga e pese ko inga le pese ia nga o le fia fi wa ele i lo ai ka maki makua ma fa kia le ko inga e wa le fo kwa bala le man lo maku ia nga o ma fa mai tatou sa o ni le fa tai le tua le fia e ko la nga ia le pese pa akari lo mo ka maki wa mo i ingi mo ka maki mo fa akari le lo pe o so mai nei wa so na oli ko le wa ke i ka maki le o so mai le mea lo wata le nei o te uina e lo a si ata va fu anga e o fengi pese lo ke lo e pupula e wo mala pese nga wo ka maki ku fa le ai e ka pangar ko nga me o ye ya ole ya si a si ata va fu anga le tunu ya fale le tua to finangalo o ali fale tonu al tato company fa ngol vayaso o le alo atu mo to ngal vayaso nei anga le ai fo ngi aso marolo pau ngi o le ku wa mai uma ye aso marolo le rang aso sa kama aso marolo aso maliu aso marolo o kele no e maliu le ri ai marolo ai sa mo ke no pole la ko me pole benga o maka ku nga mau le ri ai aso marolo ma fa ale ko unga ko ma fa finga aso marolo ia sa o ma tananga le asa te le fia man wi alta to por karame man fa un por karame le fia ya la votu ya jo el tama na fa tafi ile mga vai ma o lo fa tafi la pe fiti ya ni sa pura vinaka ta wonga mai ai so finangalo Sai mula no asiata ya sa no le foi mo le nga fa tai ile ne fia file ma malo le tunu wo mo pa anga masane tato proclam no tatai mo faiona o le anga ile manga ku nga sa mo ngi usila ma ku pe Australia o America o lo ye pa anga ko tatai son ya ka ke vai ku ele o ka for ko ke le o na tangata e ye na tato tangata sa mo lo no foi i tangata fit ya sa ma ko fe ka o sorry e ma ka ukiari lo la ko fia e mori ma winga ku sala a fa ortinale le no foi kamaro fiki o le mea kele le asi fa fingele fa o le fa li un o pokala me nga i don ko ma foi le va i fore i kamaro ka kartina ya pe va i fore le tina fiti ngale a kar ko inga samo yo le ala fasidi ya ka ngolo le ka mo fa li o le mele aseta o ka ko pokala me sorry bo o ya ku ya tu motor pasifika e pe faran mon mawina malanga le sa tu fa mo o le alo foi po la fino lupe masila ya ile tmai tai au de lei po le alo fasino de pulen motonga ya Santonia Mariah Sione ya dan tu fata sia sakalameta va poi ponga ya ma siana mana me fo ya kas
Ioi. Ia tulanga na mo lia tu apa pe mo mai maraya ma class ia vai. O le ofunga e le se me alo fa ka poi ponga ni fa me alo fa mai le i le la sofia fia. Ia mo le po e le ofingo ngai mai fiki. Ioi pela nei mo lia langa fa tai tatu ai ngol mo tonga. Tu sai foi mai nei fa mo ta o sa fa ta sia tu ia. Ia ai sata le nei taimi fa tai te le mamaro le tunu. Sa tu si tu lava popolo la tunu ke o ma se me makioi ma rupe makasira i fiki io ya ai le ara tau tai le tua le malanga tu parto e fo i mai samone ia le umba ko kala ngo ku samongi o le vai ngale ngo kanga pu e mele vai ngai fai ma background o ka ko por kalapi e manga ku ai pe ia le ko foi o le wo samo o kero o i fiki ya mo le nga fa tai tato wo pa nga malava i ngorta to por kalame Faftai la vea peo tau tai ae, vai fe au mga luenga, i lungo tatu wala ata o le Blue TV, faftai la feo ngana ngaftasi a fui bono, marakako vaenga o lo tapena ina tatu, le au whenga luenga o lo tapena ina tatu proklame. Ia fia feo sanga fōtai tasi, ia, ai mai lalo whaneo i Samoa nei, ia, whato whanfasoi fōne nei taimi, alo fitele atu. Alo whaftai, ia, tui vasa. Tau runga mai so whirangano le nei fiafi a mase a whamanuia fo a mai se o ofu o le tatou so ya mau mai fiki kau po le au mele i karikongunga i mai fa vai lau akau pe ya sa no mai pe o e tu vasa poto e tutupu na mea e lo ko kupunga mea a konga o mangia la bala singa ia le malanga festival nga le ia o manga e foi de la e o sia ka ko so ia ai ongolo o vango murmuri le ia a sia ta ko nga wa e kauri mai nga foi le ticket ia por flyers ia ole maku kaping penga nga foi le fakalinga ole malanga le vai nga fa fire fa tu le tu sa mo tasimo o ke topa ia o ngala wa ia i lau tofa ia ai nga koe fa manga kuaku o nga resa fa ia pole le mako fongo ale mako fa sapora ia ole e koe fiku lava le mamalu mal pa io o alum tamari sa molo ala lampa pa autongo Victoria nei koe fiku lava ka ko lau e ko koe fiku lava ye kar ko ngai amaka ya setema o ke lowa umar fiku lea a faila o ye se tasira ko ngu e fia awai de poler ka kotina male fainga malanga mamalu ya kai mi lava ngai huk mai lo lau marko baenga ye peong failo aku ya e a peong se lau to sfuru de lau ka ngo fi lava ya ole vaenga ngai failo atuai ya mai o yengi si o po na marmal pa ila ko usakar sanga mai po pe le ale ka wo fo kamaki anda la ki vo le ka surfa ya fa malu aku o ya ingor fale le fa yerta kotina ye makua i fa sa inga lava kamaki por kula fongo fale le mar mau kale 18 plus o nga okulanga fo ye me ko alcohol ye me fa pinga kula o masang ye ka ko ngu e makua kapula va se me ka kamiki ko ngor fale le po fa malu kwai ya fa yo nga e so walo nga ki sama mai fa kuanga Mr Mori makua fa susuar kama ia lava ya malie langa ai nga fiafi e sawa i lo ta kotina nga po ia ke fo ia kwa martina la ai mo le ya la aka le la pepe makamaka lang TV la kotora ia o ngai me ngai ko fa manga kwaku e ang failo aku ia e fa so le malanga ngai malpone i ngai Victoria i nga lima le kaya ole aso le e fai malanga ko mo Canberra longo inga las falele astona ia sa mala songa pua yang fai malanga SLA mo malanga ti Canberra ir kaya ole asolua ore ko fa ailo aku la nga ka ko vaenga o ole asolo fu fa sia to le masinga ngai e ko va ko la fio ngai ale malu mo kia fa tau i malanga mormoria kurmako tau sala foi o filia ia e fai masui a ver fu a Victoria ile su e ina la mo tau sala Samoa mo miss Samoa ya ile ngai fo i tau sanga ya kerkongu ya la kewa manguia le kam faya ko sia mako kau sala ya e fai fo so mako ai ngai kawanga miss Samoa ya ole fai lo aku la nga ya lo moria ko lo forma ko
whasapora e Victoria ngea siaka mo lau tofa. Ai. Ia waiwa malako mga o nga a pea mai anu ngai Brisbane. Ia e whakawhakafa melo ngei. Ko ngea euro pāsise ai mawala o mea alofa. Ia o kulanga nga ia. O ke loa sinka mai li poki aku ngā ngi vanga ngā whongo whapi aku. Ia ngawa ngā akuanga i lau tofa kusar whasisilanga mai mako whamoe mo ngā awala wat whai malanga mai o kaku vaenga whawhai. Ia awala wala ko fuanga o lo whanga solo mori kai mingei. Ia o si talaku ngā ngei kula fiafi. Ia ai mole ngei kula fiafi ia lo whakerea kula vea kako paanga mawo. Ia mai se lava au ngā le tua lo lako kapua ia o kako whai walu whirima. Ia malak lako mai mua mai ia wala wala kako por kalame. O whai ma whamangaku ia kei lako. O whai malako mea fia. Ia o re whakarikaro ni por kalame. Ia mawe foi singa malama akiri. I mea o kopu, ma mea sa kopu. Ia ai alofa kere aku mole auso. Ia ila usunga siaka ia o rua o alo kusa ia papea por kama whakawhea vai. Ia mangia lava la sanga ringa ia fiafi. Ia mangia vai aso. Ia soi fua ia. Alo, haftai tui vasa. Alo lava, ioi. Haftai eu ia fo io lewa. O whailoa tua i maritou tāpenanga e leise tutongi. Ia, ai toi sau maritou tala fo i lele a ofia ruatua o ruatu tutongi a ulo pasese. Ia ua ngatai fo i la sore neini toi whalau i loani mea mai Victoria i lunga i tātou. Le awa, au ke mapori. Au ke mapori re mo meo. Mo meo mo meo. Ia, elea faina. Alofa tele atu le komiti, ia, na utou whaafonga atu Victoria, malava, ia, kako upala lo ia wha umala ulau e fiku ngai ko koe. Ioe, peo na talo sanga mai tui vasa, ia, o lau so ninga fole na, o lo wanga le lei fole na, ia, ilungo le tātou por kalambi o le tau te iai. Ia, misi fole a uso, ia, so fua te itasi. Ia, afa pena fo ila matou ia i Kunselani. Ioi, o le nganga fo ilea matou Kunselani, ia lango longo sua le wha moe le tātou feilo a iei tātou Kunselani, i le wha moe wai kalamalai la Kunselangi. Ioi, Brisbane leo le atala malai, ia na watu ina atu fo ilunga le tātou flyers le na, informations malava, a iei la sia mantou fundraising mua fo ilea o le amate le wha ingora vai aso. Se o wha alau tele atua ilea soa taiao, ono le tātou teimi wa maea, ia, ai mo o tou i Australia, enjoy tai mia nei ole enjoy a fai fo ole ke ngofo ma se pomu kelea e matua fa leo le fainga malo leo le asa valia i o tau pitonu e tu sai mia pole ala va se meo e ngofo ma ele fia that's the great opportunity lango e fa mo ma e alu e fa o ai kai ia taurunga ma tu programa le vanga la viafi fa mo ya tu le tua ya te o le uso mai sa mo fai malie ioe le ngol na fa to aro fo i mai fiti au fo ite so na ta fiti solo a me se mau langa e le atunu ta te fa longo e ave tele e mo te loa e au ia sila o lana o ma te tautonga ai o te tau popole o ese uso o le wo vai atua wa fai mai tale tasi pe e tangia mai e yeini mea ta u malava mea sa tupu fiti au fo ile ai lo fatele atu mo o tau le uso tato felo ia fa so foi na mo de fiafi Soifua. Ia, ua mai ana mātou programe Samoa, mātou to muri whaatasi mara uso, a ngare leile tua, to e taimi o le reia fiafi, ia, wha mangaro fo isera manga o le tau tamari, la fo iei fonga vatele, ioi, matua le tuu ia te oi Samoa, wha aftai Amerika uma, ma fuanga whakula ukara leile o so ufai mamango po so ufa au, to te lo o tau, ua taare tasi Amerika, ili vave au, ka se fururua isi skeki a o tau mawhai lava nei tina ma ta ma tutua ma tātou uma e wha mai a leil programe o te alofa tele mo o tau au se talia ma so se tafa sa moa le atunu pele ai mai se o mātou atunu o inu sila nei soifua mai emanuia. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app.
O loa vano fo le direct transfer te posi sa o ilo tupe le tato account ma fa tino la fo ino tupe fa moli lungo le telefoni ai nga fa bitoa. I oe fa saune loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai fa ngā le tato Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe fa moli. O loa vano fo io tato ofisa io Tara o Tahu Humba Mangele po tato la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Po disa famtalanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o re vai, bili o re mōli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mawha, ia po se keke o re whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o re whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le aunanga i te manau ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. O na filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maritua, whatu mo whamau maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na i lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lau ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher.